of God will destroy them. May the Lord continue to shield you, and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. 93.3, Adwuma-Adwuma, the best in the East. For everything you've done for us, Lord, we're grateful. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 Your FM. faithfulness and love you show to me. 'Cause even when I fall, you pick me up. Your mercy's avenue. More, yes, Christ, more. Hey, sing, I've come to praise you for your goodness and your kindness. Your faithfulness and love you show to me. Even when I fall, you pick me up. Your mercy's avenue. More, yes, Christ, more. Everybody help me say, more, yes, Christ, more. Say, more, yes, more. Yes, Christ, more. For all that you have done, say, all that you have and all that you will do. Say, more. Yes, Christ, more. You've been a great God. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Looked down on me and said I wouldn't make it, but the one that lives in me is greater than he that lives in the world. He said you'll never leave me and never will forsake me. Say more, yes, Christ, more. Can I take it one more time? Say, men rejected me, looked down on me and said I wouldn't make it, but the one that lives in me, it's greater than he that lives in the world. Say, and never will forsake me. More. Yes. Come on, play on with me. Hey. So we ain't the bishop, baby. And from my way, You've been a great God to us. Say more. For all that you have done, say, for all that you and all that you will do. Say more. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Adwuma-Adwuma, the best in the East. Jesus,
Adisiye, Adwuma ofore amanfo emam ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Adwuma ofore amanfo emam ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yes, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. 93.3, Adwuma-Adwuma, the best in the East. I didn't burn, I didn't drown, 'cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. Hey, this is the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Say, yeah, me the woman found. Hey, can you? And yeah, me the woman found. Adisiye, Adwuma ofore amanfo emam ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. And the handwriting of mercy by the finger of the Lord. This is the finger of the Lord. You've been right here beside me through the fire, through the rain. I didn't burn, I didn't drown, 'cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. Hey, this is the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Say, yeah, me the woman found. Hey, can you? And yeah, me the woman found. Because of what I did, but this is the doing of the Lord. I am still here, I have life and I am awake, because this is the doing of the Lord. I am still here, I have life and I am awake, because this is the doing of the Lord.
And indeed, it is the doing of the Lord, bringing us back to life. Yahweh to me yet. Yenyan sent to me yet. Yenim dear. Kitty be. Radin I don't hear no pay, so what you see, Yabako Swan near the Sedania ye, the Amani Dean Cron. Said, why am I a bride into a so? Touch my double dream, would ye dear more free sunny? And there a October, and there toss a do 9. I said, I read the year. Yatnasi free sabre copim sound or panun do everbo jumedia de ebro a dear that's so any match or frame or boo ba o furi amanfo. Yabesrese any entina na watchi, any entina and a day, any entina busumi, any entina afi. I will be the dance here. Not because of what I did, but this is the doing of the Lord. I am still here. I have life and I am awake. Because this is the doing of the Lord. I am still here. I have because this is the doing. And our panel panunsia. Yabasre said a medical catcher on any antenna free sabre of himself or panun dubable. Yen Jumadian said, while we do want dance here, say, a yet the open. Man, sign pair. A brand song now with a gun at this year. O boo ba o furi Emma watching at the bar in kind so. If I told you not where you may be a sutri. Now, on to the feeding idea to her. Na yentie onyamia semo a yemfa hwe mfraye na yentie omayimu nsemo a ye ka no sede yetie no a na yenka mfamfiri amanyukuo bi wo mo afa ye ka no sede your mind tie yenye report to the true state of the nation, the true state of the issues, devoid of partisan politics. So what I say? And I was here, Kakwan this yafa, Yebeka ko. I was here, Kakwan PP afa, Yebeka ko. Blue baby now was so mean, you chewing anymore. You come boom near chewing anymore. As up pepe any or mind chichiri, any near Unyan coupon air saying, a Juma Unyan coupon persier no sap pepenity. And with your best friend, what can who free sabre copy say, and part non do ever. Now, you know, one time. If I told me, said Brandy, we and some city be net the moon. October, and there to do 9. There were a fee and pim uni a due and 9 2024. We and Bobre, Ebesia co and ne. I mean, Fama, nothing and to us. Or some country say na pay free sabre ekukosi say no do ebebono a wiade be niti me no kasa sisi free sabre ya kone de o tell say ewiem enwunu kakra e beginegine mu ewiem enwun light one no do bremu no o tell say ewia no e be niti ewiade be niti free no do hono mo e kono a e said ye e bobo style bi no na o tell say e free prem tobre hono mo e kono insu no besan esisi ni trase be munum na kakra na fei awia bremu prem tobre donko no mienu ho no mo proper no o kire se awia no be yi ni tibiom na kire se ate asim adandan ho aboa anwumre o kire se insu no be sisi ni trase e wo meaye ahodo bi ani ntimi sisu biom e de amawo a
anopai sabri ya me no kase no o se me nka nkyerɛ wo sɛ ewie mu enwunu kakra na mmom ye kwen anim no nwotwe bremu no awia ne beyi ne ti firi no nwotwe no nkron no ndu hɔ bremu no awia ne beyi ne ti na gyinagyina mu aboa kama ene ebetere ne na mu ade akwa kusi prem to bre donko hɔ efiri sabre ne kɔ no wo kyerɛ sɛ ɛyade a ensu no besan asi ne tirase ɛwɔ me ya hoduo bie ebemunu na kakra ene nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me na mmom apua mantem ya hoduo bie nso o kyerɛ sɛ anopa ifiri sabre ya kokosi nondu ebremu no ensu ne bemunu na nti wo ma wuti so hwewie ma behu sɛ mmea ya hoduo bie no ensu ne munu na ɛno no ɛbɛyɛ ɔmo ɛbɛn mepo ɛne nkwaye wo mo na anopa ye ifiri sabre ya kokosi nondu duba ko hɔ no o kyerɛ sɛ ensu ne bemunu na ɛwɔ ɛyɛ ewie mu a ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me ewie mbɔbrɛ nsɛm sɛ ne besia kɔ ne dɛmu no me bɔne tɔfa yi a ensuo ne awia ɛwɔ wie mu na ɔmo nyina obi abɛ na afamu deɛ yɛnhyɛ ne nso na yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛtoto yɛ nneɛma dwumadi ni din de maakye station ni din de ahenkan yɛ transmit ɛwɔ frequency modulation 93.3 megahertz ɛso ɛno no yɛ ɔmo ɛwɔ yɛn pɔtɛm ha na ɔmo betumi atie yɛn ɛwɔ so na mmom unni yɛn pɔtɛm ha na wo akyirikyiri bi ana ebi kura wo ha no mo nsisi yi nanso utu kwan akɔ baabi o pese still la utie dwumadie ne kokosi a obɛjoin yɛn ɛwɔ Facebook ana say YouTube my tune in modern Ghana Zeno radio app Ghana Waves app ni nyina wɔ Google Play Store ana say App Store ana obɛkɔ Chrome search engine hɔ na wa search for my tune in any other apps amabobo din no then on the apps no ubehunu sɛ stations ne draw so ahenkan ahyɛnso deɛ na akokɔ sradeɛ ɛne ɛyɛ sɛ violet yo sɛ yi no kokɔ no nso esinsensinsen mu akama abrantie bi apoma kokuromotie uhunu ne saa pɛ ɛyɛ nea yɛahyɛnso deɛ no na kyɛ sɛ wabɔ so baabi a wo bia wo wiase afanan sɛ awia ɛbɔ hɔ nko adeɛ a wobɛtumi atie yɛn ma me mo akye na me wakɔ aba ɛfa mmra dwumadie ne so Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Hey, seminimpa senyami beshira mi seyanka mensu. Sena minimpa senyami bepeja mi seyanka membu mi huwa bonfia. Adie ni petu mianye nyama huwa dieti mianye erade wayamana promiso. Amina doko mi pa mi semua obie shirapu nwe mepie senyanya mi ankameu. Everybody let's go. Semini pa senyami beshira mi seyanka mensu. I'm coming. Sena mini pa senyami beshira mi seyanka membu mi huwa bonfia. Ani petu mianye nyama huwa dieti mianye no erade wayamana promiso. Dow. Na watch we nyina asɛm a ɔbɔfo kronkron ne de baayɛ na ɔsemi no mienu yɛmra mɛka ho asɛm mra mesia atifia asɛm ɔse meyɛ nhyira na menyɛ adesoa. I will be a blessing and not a burden. I will be a blessing and not a burden. Ɛno ɛne asɛm a yɛde bro na watch nyina Onyankopɔn sɛ me mra mɛka nkyerɛ ne beetie me na payi ɛwɔ maakye so sɛ mobɛyɛ nhyira monya adeso amfa mma mabusua monya adeso amfa mma mo man monya adeso amfa mma mawofoɔ monya adeso amfa mma mo ma monya adeso amfa mma mo adwuma mu mpanimfoɔ nso nya adeso a ɛmfa mma adwuma mu ayɛfoɔ one t message subio Onyankopɔn sɛ na awɔtwe memra mɛka nkyerɛ ne kuromfoɔ Ghanafoɔ ɛne wɔn mo etie maakye ɛso wɔn bɛyɛ nhyira na wɔn nya adeso a
Enti na watching. Nya babeka ho asem no. Okay, kind of book of Genesis. Genesis chapter 12 verse 2. Bible me say where God tells Abraham, I will bless you and you will be a blessing. God's intention was not just to bless Abraham for his own sake, but so that he could bless others. Unyankopon say, I will bless you and you will be a blessing. Unyamina dream po edime nipa dasani eno no. Oseme kan kire odasani bi a wotie mi anapay. Se wo be yenhyira na wonya adeso awate. Di onyame aka fa ho ebebem. Erunti mepese ye bebo awura mu na ya kyerɛkyerɛ mu kakra ye ka se obi eyenhyira obi ya adeso a eyede ban de. Enti when we talk about blessing in a simple form and I said terms, and it said to be a positive force in the lives of others, offering love, encouragement, wisdom, or material support. Yeka se obi enhyira ne se onyankopon aye wo adom waye wo moa na wutimi kire odo ntitie yeka se enhyira nye obi a owa ahode obi a owo wiase de owohwehwe bia. That is not blessing we are talking about. In fact, you can be a blessing to someone by showing love. Sa wo kire odo edi akire wunia utumi yenhyira de ma no. Enti yeka se wo yenhyira enhyira ne nye se ebia me peka me wo bi madwuma me ye papa akatua me je ye papa ana me dadan papam me di aduane papa. That is not what we are talking about today. Eno nso nkyerɛ sɛ nka ho eka ho, but eno no nye eno nko a ubetumi ayenhyira de ama obi wabra wo kyerɛ ɔdɔ ɛde akyerɛ no wabra nkrɔfo nya wo so mfaso anopa yi nkrɔfo nya wo so mfaso ana wo mo bɔ kagu wunti nkrɔfo bɔ kagu wunti nkrɔfo nse esi fam ana yekase obi eyenhyira ɛde ma obi a yekase obi awurade de no ɛyɛ nneɛma papa bi a ne yɛpɛse yɛkyerɛ ne sɛ saa nipa no na brabɔ enya nsunsanso papa ɛwɔ nkrɔfo abrabɔ so sanse ɔkyerɛ ɔdɔ adi ɔhyɛ nkrɔfo nkunan ɛne intimate yi. I know very well say I am a blessing. Me yenhyira ofori amanfo yenhyira sanse awurade fa yɛn so ɛhyɛ nkrɔfo nkunan awurade fa yɛn so ɛma wɔn a wɔn ani da so asa ɛyɛ ɔn adwene sɛ nipa yi wɔn amanti wɔn kɔka wɔn ano aduro no awurade fa yɛn so ɛka na dwempɔ ɛne ne nsusuya a ɔwɔ ɛde ma saafo yi na saafo yi enya adwen mu nsakyeraye na wasan de wɔn ho ato awurade so ɛne na nante na ma the intentions of God concerning their life no atumi abam. So I know very well, I will not wait for you to come and tell me that I am a blessing. I know, Obi, I am a blessing to my country. Me yenhyira de ma me man awurade na aye me saa. Meti ai minim se me yenhyira de ma ma sori awurade na aye me saa. Meti ai minim se me yenhyira de ma mabusuafo awurade na aye saa. Meti ai minim se me yenhyira de ma me ma ene me yere ene wo mo eka ho. I know I am a blessing. Why? Because onyankopon efa me so ehye nkrofo nkuran awurade fa me so ema nkrofo ani gye. So I'm a blessing. Enti onyankopon asem o kan ye say I will bless you. Mesira wo be sira yen ne de he obesira yen ne wa frɛ yen wa buyem bi wa frɛ yen de yen aba ne som adwumanim na ka ye de yen ka ho. In fact, se wutresi onyamesom ahyase a na me numi enu anopa yi ya no dam mano dam anopa yi a me kanya me asem no na nka yen ka ho ye de ne nka ye wopunu na chi burofo kasa mu ne ye frɛ yen pagans wiasefo a womo de womo nkan Kristo abusuakuo ne ho but awurade abuyem bi
ama na pay wafrɛ yɛn de yɛn aba n'abusuakuo nim na asɛm a ɔka yɛn sɛ na dodoɔ a ɔgye no di yɛ no wɔmaa wɔn tumi so mɛ Onyankopɔn ma so awurade mama yɛ nhyira ɛno nti na de bia wɔde n'asɛm de brɛ me ɔde asɛm de brɛ me a sɛ wonyɛ nhyira wontumi mɛhyira wo bi wontumi mɛka nkyerɛ me sɛ woyɛ ɔyɛ adeɛ yie so ɔyɛ ɔyɛ adeɛ yie ni ɔpompam nkurɔfoɔ ntaadeɛ obi ataadeɛ ate a wopaache de ma no na wo a wo ɔyɛ adeɛ yie wataadeɛ to ate ɛne nti Onyankopɔn sɛ mɛma wayɛ nhyira na mɛma woyɛ nhyira a wonyɛ nhyira saa kɛkɛ wo wobɛyɛ nhyira nso de ama afoforɔ ɛne nti awurade ahyira me apɔmudin mu awurade ahyira me nimdie mu na ɛno na yɛama yɛ ho kwan ahobraseɛ mu o ama awurade ɛfa so ɛde ahyira afoforɔ ɛne nti deɛ Onyame kaa yɛ sɛ mɛhyira wo na wo nso so ayɛ nhyira de ama amansan no na ɛyɛ nokorɛ. In the book of Genesis chapter 12 verse 2 or say I will bless you and you also will be a blessing to others. Mɛhyira wo na wo nso ayɛ nhyira de ama afoforɔ. Enti yɛka sɛ obi yɛ nhyira a enhyira ne sɛ nkrɔfoɔ nya wo so mfasoɔ pa edi. Enhyira ne sɛ wodai ɔdɔ adi de kyerɛ afoforɔ. Enhyira ne sɛ wo hyɛ nkrɔfoɔ nkunan. Enhyira ne sɛ wodai nyansa kasa adi. Obroni fɛ no wisdom. Enhyira ne sɛ eduru baabi a ɛwɔ honam fam nso obi hia mmoa a wode ma no. Wobɛtumi ama ne sika. Wobɛtumi ama ne baabi ada. Wobɛtumi ama ne nsu anom. Wobɛtumi ama na taade ahyɛ, wobɛtumi ama ne mpaboa ahyɛ, wobɛtumi akyerɛ no awurade hɔ ama nakɔ. Ɛno ntina no pɛ me ka kyerɛ wo sɛ na awotwi adagye ani po so. Me kyerɛ wo awurade anamon a wobɛtu na wahyira wo. Sɛ awurade anamon no enyina ɛyɛ Family Worship Center CAC Asafo a ɛwɔ Estate Junction. Nyankopɔn yɛ adom a yɛ hyase ene ɛyɛ mpaebɔ ɛne onyame asɛm kiti. With fear and trembling, we are working on our salvation so that we can be blessed to bless others. Se mi nye nhyira mi ntimi mehyira wo. Se urade nhyira mi a mi nso mi ntimi mehyira wo. Ah, na me a me kɔbra wuo, se me so mpafe nam, anopa yi me ba bɛka kyerɛ wo sɛ wo a wo yare, awurade bɛsan yade, wo a wuo, awurade bɛyi wo afiri wuo mu, na me yare a. Wetimi agye adi sɛ ei awurade sɛ ne man tampiam ne yenya yaresa me ne me ka saa asɛm na kyerɛ wo me na awurade abie so akyerɛ me metimi aka mu asɛm akyerɛ wo yie na me a me ka mu asɛm akyerɛ na sɛ me nso me yare a wobɛgye adi but wobɛka sɛ ei ma amen deɛ nanso ade no ntumi nya adwuma wɔ abrabɔ mu ana so Onyankopɔn sɛ mehyira wo misira wa enso ho na wo nso so ayɛ den wahyira afoforɔ enti yɛ ka sɛ obi onyame ahyira no a ɛno no afi yɛ ka sɛ obi nso yɛ ade so a person or a behavior that drains others emotionally, spiritually or financially without contributing. Enti yɛ ka sɛ obi nso yɛ ade so a ɛno ne yɛ onipa bi anan suban bi a ɔno no siya agigi wɔn fa bi ma ɛno nti honhom fam wo wani abere no obi on mo timi ka sɛ this month deɛ me make sure sɛ me ne awurade bɛ nante yɛ mpɛ sɛ me ho te nti ne wani abere we ya yɛ hyɛ mpae basi ɛnɛ yi a yɛ nyina Nyankopɔn yɛ adom a 6:30 pɛpɛpɛpɛ nwumire yi yɛ kɔ Family Worship Center emebunu kuo no ka ho abom na wode mpaebɔ som ene onyame asɛm ahyehye so gidigidi ɔso odaabi ebabunu de wo bɛda ma ho ate ama awurade ene nti ge bi a wo ne yɛ la ya wa mpene wa hunu sɛ this week o de wo ho ba besi wo no sɛ afɔre a etu ha e de ama awurade ene nti saa na awotwi no obɛte ase ama wo o draining spiritually. Usena de me nom nsa na watwi me nom nsa this week this month me nom nsa in fact ensan kram pese mi jai afei no adamfo bi ebe frɛ se unya o me yenkɔ totonto akakra this week na watwi o me yenkɔ totonto akakra sa nipa no o ya ade soa e de ma wo
because ɔtwew honhom fam ɔtwew afiri mu afei yɛba no adwene ne sɛdeɛ atenka mu obroni frɛ no emotions ɛno nso so wɔtwew yɛba ne sika afa mu because sɛ woyɛ mmaa asɛm asɛ wɔbɛbɔ ka sɛ wo hyehyehye a wobɛbɔ ka because yɛde sika na ɛtɔ wii no sɛ wo gye w'ani ne nyinaa ka wom because sika ɛne ɛde yɛ enti financially no saa deɛ no aba bɛyɛ adesoa ɛde ato so a ɛtwew enhyira deɛ de bi ka ho enhyira pagya nipa enhyira hyɛn enipa nkunan enhyira kyerɛ wɔdɔ enhyira kyerɛ nipa kwan no ne yɛyɛ na afa so na wankɔ nsɔhwem na mmom yɛka burden adesoa deɛ atwiyɛn efiri awurade ho adesoa ma yɛtɔ fam sika fam adesoa ma yɛn atenka ɛsɛe adesoa awurade ma ne mpare yɛn sɛ yɛbɛyɛ adesoa awurade ma ne mpare yɛn sɛ yɛbɛyɛ adesoa ma yɛ man awurade ma ne mpare yɛn sɛ yɛbɛyɛ adesoa na tie yareɛ bitimi ma obi yɛ adesoa yareɛ o yareɛ betimi ama wa yɛ adesoa ohia betimi ama wa yɛ adesoa minima de kodi a wo onam mu a yɛ adesoa da wo so but anapa yi I appear to you as God's servant and I speak into your life adeɛ bi am wa yɛ adesoa yɛ tujatum ewe Yesu dini mu adeɛ bi am wa yɛ adesoa sɛ yɛ yareɛ sɛ yɛ ɛka sɛ yɛ nimguaseɛ sɛ yɛ abrabɔ mu akukuhwiaseɛ ɛna ama adane adesoa ɛde ato abrabɔ so ɛno nti ama wayɛ adesoa ama wo man ama wayɛ adesoa ɛde ama wabusua abusua ne twasia ne agigi sika a wonya bi ɛnyɛ wo a wonya nka abɛyɛ ohia bi ama wayɛ adesoa. But I come to you this morning with a message of God and I speak over your life that whatever that has become a burden in your life will be consumed by fire in Jesus' name. Adie bia ya adesoa, adie bia mo ya adesoa ewa abrabo yi mu. Yatu jatum, maami bia ya adesoa de ama ne ma. Because kakra bia ne ti ne hwene ne to aba be hye ne mfe asa be hye me sisi mitimi ntimi mu ama ne ma no enkwada no ye dwuma na wo menye sika na omo de aba be hwe maami yade omo de aba be hwe papa yi yade omo de aba hwe wo munye yade omo de aba hwe wo mo mai yade ade bia mo ya adesoa ene onyame jantom na wotwe ye awurade gya betom na wo be ye nhyira mom enkrofo be nya wo ho mfaso enkrofo benya ho mfaso papa me se awurade nti enkrofo benya ho mfaso papa ema owure mfi se onyame okra na sem eni nti na sem o se na mehyira wo na waye nhyira e de ama afoforo no ebebem. So this week nya yebesua eno no ntia na me de brewo e na me bekirem tesia no ma set grounds no de ama wo ma mo ahunu ye kase obi ye nhyira ne etie ene mama hunu ye kase obi nso ya adeso a ne etie eti Nyankopon ya adom okena ene na de tie ode ye nkwa kyen a ye beba na ya baba betoa so atirem ede ama o. But me bom paye ede ma wo a wotie mi anopa yi se awurade nti wo be ye nhyira awurade nti nkrofo be nya wo so mfa so papa awurade nti tie se obi asidan ama watimi akọ renti bia saa onipa na akọkọ renti dan ni free ne ho no ono wa ye nhyira oye nhyira nitiro otimi si dan no eno se o ma okwan ma won so ubenya baabi da ye no emfa ho se wuti asika de but se wa monya baabi de wuti ato onipa na ba be ye nhyira de ama wo obi a wa bi adwuma ama wo ye bi enti odi ayenkan wo ye nhyira ena awurade asan fa ne so esira yen enti wo ye nhyira ba anopai na watwi bosumi afi bisa ho se ma ye nhyira de ama obi ana me ye nhyira de ma obi ana na me ankasa awurade asira me ana na matimi aye nhyira de ama obi se wunya nduru ho no mo a me bompa ye sire me Nyankopon ne se
ɔman wonye nhyira sɛdeɛ ɔka kyerɛ Father Abraham sɛ mɛhyira wo na wo nso ahyira foforɔ. Awurade nhyira wo nsa no adwuma so. Awurade nhyira wo adwuma bi a woyɛ. Awurade nhyira wo abrabɔ so. Ɔbrɛ a wo brɛ akukuruhwi ase a wonam mu. Awurade nhyira so. Ɔma wo brɛ nyɛ kwa. Awurade nhyira wo nsa no adwuma. Na wo nso watumi ahyira foforɔ. Ne din nti. Amen. Yɛde si a Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛba na yɛasan ababa bɛtoa so kama ɛde ama wo. Ɛno nti fa hyɛ wo tiri mu sɛ meyɛ nhyira na menya ade so a ɛmfa ma me man, ɛmfa ma me busua, ɛmfa ma masɔre, ɛmfa ma me kuro, ɛmfa ma me yere ne me ma, ɛmfa ma me kunu ne masefoɔ. Keka kɔso akeka meyɛ nhyira. Confess those positive words. Confess them. You will be a blessing and not a burden. I will be a blessing and not a burden. Inti fa unsa to umano so. Kachira umano say, momo be yenshira, momo be yenshira, mo be yenshira, mo nya deswa. Ukunu adana fa unsa ko tune so, mi kunu be yenshira, onya deswa. O yiri adana fa unsa tune so, me yiri be yenshira, onya deswa. Unsa wari no a, oni be ma ne wari no a. Onan ko unsanko, onan ka unsanka no. Amu abedani adeswa u. Abedani adeswa di ama ukunu no. Ukunu no nko na ebre. Adeswa nso de asuyen na ebra yetimi gya ahwefom. Ewurade nye yemmoa na onhye yenden. Ewe ni din mu. Amen. Adwuma mu na wa ma won kwan na yenhyira ma adwuma no wate. Ma adwuma ni nya wonso mfaso bebre. Na Ewurade ongu wanimu ase. Oma wo nsansi fom. Obehye wanimu nyam sports. Eye up next. Omu wi a yebesan ba. Ne ye de aka nyina de abeka ho de ama wo. Mmidin obowoba ofori amanfo. Kofi Ejiri eye ohene ba. Watena ase. Osan su di hene ewo nkwanta. Asim odan kwanta. Nti uyi se oye ohene ba ewo dwaha no a. Osan edi hene preko pe. Enti oye daache hene on. Obo. Nyankopon pe na se enyicha. Me boy bra ni ya. Because ahinde de udumi gudi keke. Untumi sorry preko pe. One more bra ya. Untumi bo bra ni ye. One more bra ya mfa woni. Ada se. To bo bra ye dia. Na utumi nyicha. Na time no so dia edubedi. Ubetumi akodi. Sa kwa ahinde dia. Ena obra pa no nso kwan na wonam so. Nipa dia o se tutu anamoyi. Tutu anamoyi a. Sa. Ti amama sika ntumi me. So ati ase. Me de wo mo a mo sika nkwa ni hira wo. Da bi ma mo ye mpinifo pese mo sika tumi me se na be ya. Omo ndoje me. Ya be ma sika na timi wo. Waka ya be ma sika na timi wo. O ma no tumi me. Wo pie kura na ye de sekete na anam so. Mo de tata me ku say ye. Se ya de mo to bo ase. Ya be sika na timi wo. Don't worry. Ya be sika na timi wo. What's going to me? Na say bibia bako de. O nyame adaro ma bia fa. We na kwa wie ye. Yakwa ba. Oh. Bibia fa. E hia na yakwa yempo. Yanko bia. Ababo he ya. Uni bia ko ufi adwuma ma. Na ade no kwasa sto na guzu ba adwuma. Adam ka se adwuma we no a no bibia oho. Bo ba adwuma Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Sa de be every day. Just 7 we are. Ya nka ne so yare. Ana e bia wo je wa. Na what to kwan bia fine. Oh. Banya sa dia oba juma sa so di minga say kana ene ya udumi ga say na Sunday debia so what kind news a re Sunday debia kind news me kwakoda wo ba juma isa wo beda na so what one na so wo di say ade ba kwa wo adwuma hu ni say obi wo no mo timi enya odo bi de man or particular presenter oh yeah wante ne nkan wo ti be ye no. But say any panel so nwin say onipa ya mete ne nka omo ye adwuma from January to December. Omo so ye nipa ye nya ma. Onu so ye nipa. Ene se mi ba adwuma no. Mi wura to kuru ma me ba kakra na fia we. Fia me hia me fia we na me so 2 kwan. Fia we nipa wo 2 kwan. Fia we wo 2 kwan. Mete ne nka cho. No be se de bia fia be kasa. Omo se de bia fia kasa. Fia nya ma. Fia so obusuafo asa yakọjọ obusuafo se de onya yiye ko no obi bitu benya bia ko se de ya ye fo fie ono so nua be waro be ko ye de ni sa se o ye de bia no bia
but omo de e wo senka de bia afia nya you afia nya kozu kai kozu afia so abusunya se de wo kan se de ya wo kwa bibia besi fie bo ko aware oye den bibesi o se wa afia ko bi what say udumi gaza mi nko wan ko kwa wo de edu so e be ne aba enti den ya bibi besi bo ya to safre enti no na ya meta tete me de wuni wonti na minti eno no de enye ai se wo do me a de wo me hu bia wo se wo do no tie se me wa ha wo se me ni ha wo se wo timi nkan wo se wo timi nkan se ni pa no timi tra nkan akra sa so ati ase enti se wo do ni pa no a me ni ho no kwa na wo se wo tie yeah titi be do bi na bi agya ko ya mpi sa ebi betumi ya na mu ara ko sofo onye ewra bi ndi obi betumi ya video be hunu bi no te bank bi ya djuma sa ne tie ora se ebi mu kura timi kokoye police ni so na se tie ne de hunu be ko wie ni de ebi tu jai ko tena brochire ko bodo brade aka nya ene say no enu say ni yen adwen ho no oh obi ya na do mo se Ghana here de open passport ni mayen digital by Onyankopon so tie ye mpaebo ema yewra ayi open here support to your friends James Okai Lewis hwan nyame tie ye mpaebo ema ye bo draw okay Black Stars me kwasi apia yes na achira ye bo well ye ko Libya me tie me bo kala yellow the green we am fa me ho sa still kwasi apia na ko bo o say Ghana no Sudan no sa Sudan ne Ghana mom enti e fa say sisia ne Sudan ne bo home but okobo we hemfa Libya sanso omom kuro mu honyo honyo mponi o enti e honyo no mo ye de no mo toto sports na mo so atumi e ko ebo boy omo national team ni do mu mbezi wo Sudan ho zia o aso mo say I think says kuro ne situation bi ala say Dubai o say hin o mba ko na ya hono mo kwasi apia omo de kwasi apia mo na kogu because kuro mo de honyo enti mi ba o omo be ko ball na no mo so aye frefre sa frefre ko say national team de coach betumi atena ha ya kwasi apia on ti Sudan ho da bra betumi tena kuro so okay kuro ni so de otena ha honyo kura I see and enu nti na omo nkrofo bi fra ayi kotokofo mu omo koye omo adwane omo achi won ama ateza mo ho omo so omo da mo kohwe kurum kakra ba na omo anwane na kohwe kurum omo bo omo za manya ne dam dia ga kachire di and I could do US why was saying ba abebo koto e mo mampu abeje den ka mi ameka cho se me ba bi mu a masa me 500 million bosome enya sa me biane o de wo se why mi biane ntino mo since grata se me ba Ghana bi mu a bosome bia 50,000 Ghana cedis e to am so man ko ba bia o so no mo hwekrum and I say Ghana tare kra ne hye won mo hwekrum kakra mo so mu dwane mo dwane se bia Ghana de iti o ma timi o ma bobo na wi ana fe no be o ma bo wi kotokofo tim ni hye nkrofo 2-1 kotokofo frefre kobo no e hye o mo ye mrofo ana say bibi this United for o mo ye team na o mo ye funfo sa ya say o kwa United no o ba san do kwa fo di nguni mo o mo di nkoni but o mo hye hwhwa United o mo no mo di kan o leg no so no o mo hye o mo 2 ni say o kwa no da he o by this time there I say me check him out. Seven about 3 games be. Da no. Walusu bako. About draw bako. And what I win bako. You see what 11 to saying. Oko da 11. I bet me ada. Seven about 3 games. Anyway win bako walusu bako draw bako ntino. Asemo. Ya pim ko yedim. It's me there baby a kwasi apia be ko bia meta na chi. Nyame adom e chena 1 pm. Amone Ghana na. Ene meta na chi. 1 pm Ghana time. Yeah. Ntimo beba. Yebeba. Ene meta kwasi apia chi. Ota kwasi apia chi. Baby obefa bia. Baby obefa bia. Ayi mitie da be mpo Saturday no. Meti so no voices bi wa ha no. Time am ko bo wo Kumase no. Yeah. Osi police for no mo nkasa. Mo nkasa. Ye mu bi ye wusika kora chen on. Ye wusika chen on. Na ye nkrofo ya ye ba be hom boy, ni so mu ni mu bo. Osi edini kala ba hom. Yazafo bi ori ekunu so ba. Ani patedu. Osi am ground board am ye yazafo ground so mo ba mo here. And you see about baby. We mu ye ni so mu ni mu bo. O be free mu sisi ya. Ni e ba be so ani mu. Osi mo gaga na we wusika chen mo. Je say akwa de kasa. So what e din no say bia pate. E na boso ko mu keke say bia. Win bia o ko win dinna. Idi na obehwe. Na oba ya na police for so sumo. Say police for there e mo djuma ntie say o mo ye. Go say mo go bom mo. Akwa dum kasa pa. Ora say
ayi so say kudusu nso o didi gari no a o board ha o be dan hunu na o gina ho na gari abi go blaza o say ebi a wo kobo ball we di makwei wo ye ya sound gari aguso board da wo kra be dan hu o ba sports face mo ka say fufu na o te ho kobo ball as medidi we are say shit so be na bobo ba sports for mo kasa mo kasa I see enti the see na about draw no mo afiri mo wi ana say o ba en free me ba se nyankopɔ ya dom na dom bi dom na ekina o mo share dia ene dia be din papa ko Angola for no more 9 points ama 3 games on board we winning na wa show ya ba se ma te say em fa ho mo 1-1 ni nyina echi mo the second o say yeah the third mum what I say okay I didn't to 2 na qualify is a 2 na qualify there Angola for them make me kaza ma qualify go mo ba Ghana be she o ma show home 3 games no mo show bia okay ti o mo no mo nya 9 points no yes okay o mo win ba ko board draw kra kan o mo ko I think o mo win ba ko ma qualify because 9 plus 3 guys 11 12 I'm about draw crowd I'm qualify nti Angola for ne mvam to nchen ti say any Sudan for na April Sudan for na no go boy say any no na press as second position na dia qualify ko any media me baby a kwasi gina na me gina we kwasi gina no gina enti ami adom o china nti Ghana ko bi na Sudan qualify be ode papa kwasi nti say anya bia ka Ghana for de no betimi ate wo ho when they say shen bra Debbie so me ti hey offer me ti hey say blast house wan hwan no say okọ ade ya mo gbo ya mfa so be na me nya free so say be offer o TV so be fe openi mo fa sports no nto so what e be do anso no say 2025 na man benefit from Morocco aba e say no de mo be kwa na mo nko Ghana for Debbie mo adwumayafo yi o ne say de ya kwam ka say ko Libya ha be ko Libya am ko bono okay o kan o china de o say no de abemben ho o ne say aeroplane dey say ni ma bemben ho eji uhwim sisi 30 minutes time modu say e was say before abekọ na say wo ye ntotoye o kwa abekọ da he say ye kwa na enzu enwane na say dia no na ba pe bi adwane ya Libya openi some say free o kwa yi kwa ho what was so na first Ghana for more 19 via go Libya nti u ka de ewiem sha ni wa go duru dia za do mami ni Ghana for more 19 kwa Libya ebi ko ba ya kum no be obi su ogwan so obi su koku yeyi oh yeah para ze asunu bia ni ti ina ki Williams papa na nye Libya na muso mu ko na omu ko ya o de ko pie Spain o de ko pie Spain na se si ani ma ko ye mo ti enso ye ko na asunu bia ni ti yes nti u de mo me nhwe se eni ntia akwantuo ni ntini ana presenters ni bebre ni abre o mon qualify yi eni de kan oni de number 1 so man qualify munyi akwantuo bia da bi so on qualify wo kwa won say uduru mazi wona buza say wo kwa e be normal say utu kwa ni pepe what is it ba we de born ntino uduru ho no ma no present oni ma say me a presenter from Ahenkan FM Ghana for the we bom ko ye commentary me card ni do the Google Musampa. Na yes you masa your commentary no be na no dwa kragu mu wie ya na so ko ya ma 2 months nti unya be 1 month visa bia uduru wa unjwa na 1 month nim so uduru na pabam no uduru USA ko bra jeni visa ba gruma o be jeni so mo dey what kind but Joshua do no betimi aba o oh serious anyuma na de o no loyalty ahonhom ekura na nya se ono obetumi akọ US pass aka asa na jewe trawo Joshua abesi agbo ya ze me ya djuma Messi Joshua be kwaba na mde ya mo fanfa yen tete abuzo gra ko ma na wo be ni adwoa ayi ana manager no mu gra ko ma bi mu na me o be ni anti adwoa na o be de mo betumi akwaba ya adwempa ne ajenim o da be mi de oni pa mi metimi aka so obetumi akwaba ya yi ajenim ajenim de okwa ajenim bi o obetumi akwaba okwa baba o de no ba kire sese mi kwa baba ajenim o yo ba na woni ne tia
you yam na ne ntina because you're a lawyer. No no what aje. Obeja wa o te se na na. Eje nim te se na na do. So na na do so a lawyer o. Share. Yes na na do type no nya no no mo twempena. Sa wo be ye de wo person ye bia still open the open o se me ade a me pede na me ampa intina sports minister won da so tia eti no me adwuma no go ye kakra so kwenti kra eh you intina na do a loyal person pa Chana Joshua so me hunu no Joshua ko beba ono so ko beba ko USA beba no was not trying to play obi tena hey go na ni de Already my passport so my say you apuzo grad test e bo so no je tram e na make say ono no ba wo be je anti adwo ana wo be je omo o zia bi mo debi o be ka tira anti adwo say o bo bra no yeyie mumu anu no wa comment go wi no o wi onya ma mu wi ore ya no bo masa Ghana for me na mu free Ghana so mo ko mo nje nti aya two games Ghana for mo ye funfo 2 games na yo mo free na last game ni dey say ye show and show ye ba there's that time na pabam na o heba bi obi kwesi obuto ye kra go be kwesi US nso de wuduru ho no na wo mia wani a waka se tuntum bo no so mebre eno an so be kope o mo coat akese yes I saw ho be 10 years na wa hye bi na wo de bibia ba o minimum simple e do nsa hye mu ba bia wo kodu nim ho ba fa vim odu aso masa fa vim nanti mu ni aja na bia wa meduma betutu bia na e de be ko sia Ghana ni o ba bi Oza obeshia Ghana ni obeshia bi nya broni bia na wa wani na moa utiri be yi ama wenya dabre wo US Zizi au company sem ko fon gudanu gwa fi Ghana gwa brojiro na utiri ye no kwa abeje ni Ghana ha galam se nsuwe yi yes Ghana no galam se nsuwe na wo babeje ano Zizi digital eba hwa na esi no digitalization me se passport to aso maka o be so be ye 24 hour economy ba Abi se ntia wana pemu akwa bambra yin 93.3 FM so emre na so se dia agudie mu nsem kakra nda no pensu aboabo no beja odwumade kese no enso na bibia ekoyi edema anuanom ni nya yake ntuma ede aboani Joshua Kobna Jenim Raymond Ashitete ebebo ahwe abobo eni no enso ede amaye na bibia akoyi ede ama Bernard Maulibutu enso betire nkamidin ede Joseph Kofi Ejiwi yenina ene yake ntuma aboani anda no pensu no ede esum kese no eba ababesom wona bibia akoyi ede ama na Jubilee Hospital semenka enfencho ne anopese ho dodo na se niama enkoyi enso emawa dani echemu Jubilee Hospital asoye na afei omonhwe enom emwa na bibia enso enkofa emfa ema na uko Jubilee Hospital laboratory no ya de aba enti blood test bia opese oye bia no Jubilee Hospital asoye na mekamfo enso ediama pharmacy no enso aba o pedro bia atwa ko Jubilee Hospital asoye na afei ko pedro bia opebia tono na bibia enkoyi enso emfama ne bo no eda fom se boko antenatal care no enso ede be piemu e Jubilee Hospital we ya pemfo no ede ko na afei emfiu ne yenhwe owidiem se de be ya kwa no be wo na afei bia enso ekoyi ede amano postnatal care no enso eyebi e Jubilee Hospital asoye enti abatanfo ni fa omane bra we ani polio adro ene de aka cheni na ebehwe Adwuma-Adwuma na fe bia enso akoyi ediama o tramodern theater nso ye na so ye sajubia ye bi Jubilee Hospital oba ebetumi Adwuma-Adwuma na bia enso akoyi edi ama eye clinic nso aba wani udwumade bia ye hwe Adwuma-Adwuma o de no eye ete glaucoma wakwafum ena wakodo na fe champion jamwani so a ko ena fe Jubilee for emfa mfidie emfa hwe ni so kama emfa ema dental clinic no enso ebi wo ye na so ye akwa kaka ese ho dwumade bia ye di enso Jubilee Hospital ye behwe Adwuma-Adwuma na fe bia enso akoyi edi ama no bebre amaka nyina kana hye so say ye insurance say ye private health insurance no anaso say aban de nyina okọ Jubilee a bibia be koyi enso edi ama achimoda abo kwantim point so a ena ebutu amantra bridge ne so ena be ho Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 0241 784645 Jubilee Hospital number wofra Dr. Penino enso ebejo so na fin aka chidi na wono enso aka Festus Enterprise Amen Conference show
said upe DSTV ena ato multi TV na ope bi ato Canal Plus anasa odi no AD decoder Star Times ena ope bi ato a eye Festus asoye ena me kamfo ama enda no pay na okwa benya bi ato ne bo no enso wo form say boko a bia be koyi ede ama wo ebia wo DSTV no wo bi dada na mo de no credit egusu na sa eye Festus asoye na me kamfo de ama obeto bi ede egusu ede ama enu ne ase wa frɛ no na ne no enso ede ho nkomo kama na bibia enso akoyi ede ama wo de no eye air conditioner upe bi ato na se obi dada ai se eye asai apese osisi nu dia na se Festus Enterprise asoye ena me kamfo ede ama obesiesie no kama enso ede ama wo de no eye air conditioner bracket ade na ede chichemu ede boy ban no no ena upe bi ato a dani eche Festus asoye ana se CCTV camera ena upe bi nso ato a Festus asoye bia na upe bi abofie upe bi abo adwumam upe bi abo bia ede adu dwuma Festus asoye wo bi dada nso na pensulation a obeye enso ede ama na Festus 7 conference show se one M Copa Ghana ama komtuma abani ama se isi amprempram na ukasei bibia ekoyi enso ede magana for NFA eyo dan ne patem ni na okwa Samsung phones no ye de aba 6 months ye de to mo ede ama utua kakra de yase okuta Ghana card no na afi waba na one na betena se yenhihye na watua kakra nkai na aka no 6 months later na watua no kran na afi bia enso akoyi ede ama Festus ebutu eya achemodan na oduru achemodan otumasi sport na one no ene se di nhwani mu ewo achemodan MTN kwan no so a ene se obehunu Festus Enterprise na one no akwakodidwa na bibia enso akoyi ede ama wo 0244 515849 0244 515849 that's 0269 305785 Festus Zebra na fe bepe oniama to na bibia enso enkoyi emfama ndwuma ko na aso yase na no pay ye de agudie mu nsem e ba bejaw yen hyase na afa no yenti enkomo enso emfama mo dwumade kese no so de hyase enso e de free the Ghana Premier League match day 6 no enso emu na afa mu ahu dwumade no sene ne nyina enso etimi ekowie na no ada Saturday no ana dwumade no enso e hyase Accra Lions e hye bako ama Brekum Chelsea enso etimi ete ekano bako e de Heart of Lions omantimi anshibi Vision FC enso entumi anshibi na Endra games outdraw pinana eba so ya dia Eduana FC omoshe kanemi no ama Dreams entumi anti kanemi Bechem United omoyoma dia na echimi Dima Sporting Club ebo me kanemi no amidima entumi ante sa kami no a Bechem United for enso ehye ye Basake Holy Stars Heart to Folk Masters no omoche Karela United kana bako pew omotimi Edma Karela entumi ante sa Kano Nations FC omone Bibiani Gold Stars prayer kana bako na obia enso etimi ehye afi the biggest game no ne patrona ya dia Wanchi Sports Arena Young Apostles ehye bako ama Heart to Folk enso ekoshomo economy no a we games ahodro ekoso Samates omene inso atruma game inso brane toye ama pitch no so nyina eye chaka nti sa game no mpenfo enso postpone esanso na Asante Kotoko omuso kopie mu US nti omuso game enso entumi amba so na me patcho table no yenkodi nkomo asat now say ana eno so 85 etie Bibiani Gold Stars omundiri kan ekura 12 points Asante Kotoko omobo 5 games 11 ana omukra miensa no eye Midima Sporting Club 11 points omonso omde air commonim enan eye Brekum Chelsea omonso ekura 10 points honum okonima Vision etoso 6 ekra 9 Glorious Accra Heart of Folk etoso watching 8 points ana omonso omukra array for ne sabi Young Apostles etoso dunsia okra 5 points Ansana Dreams FC otoso edunso okra mbano miensa na afi Legon Cities enkofon ya fi omba repair omonso toso 18 fa omukra 1 point after 5 games down we Ghana Premier League no match day 6 mon command ye dia jawo no Nendra after the game Heart to Folk for Young Apostle born academy no a omo etim ba kono NS head coach Enma Glorious Accra Heart to Folk ko no coach Efeno Abubakar Otara eden kuma Accra edijaye ose ndra game no na se mo din yi pa edema fanu mienu ni na so mo konkone boy emase nkudimdie no ekode ma Heart to Folk ko no na so dani ewremu a eni je ni de aba na so mo de onto machi na fama konkone akomanim no game sa akomanim no o ma kwose en aye ni ma yi se de be Heart to Folk teams no eto betumi edin kudim. I think today's match is very tough match. I know it can be difficult for us because of so many things, and the Young Apostles are very good
side, but we're trying to maintain them. We get the 3 points. I think it's our second win. We can't jubilate too much. We are continuing to hard working to see what will happen in this league. But second win, we have 2 defeats, 2 win, we have 2 draw. I think we are going to make our effort to do that hard work to go forward. It's not easy, but we are going to do. Na owie ni wamfana no ansiwa odani eremo wasan so bo abrante e fane Sani Muhammad Abaso wasa abrante no ni mbobbo yi pa ne yeji ni so fom eni nti ohwe na owodachi yi papa eni nti ono de ohwe abrante na we pra na so mguso a omo ekwa kwhwe na fe na pomudin no etumi pejaja pempen so yi a eni abetumi akoye se na be abrante e fane Sani Muhammad no betumi so asan ba besi akan edema heart to folk bobuku. You are discovering him. I see him 1, 2, 3 tips are taking. That's why I maintain him in the game. It's very important for my dispositive. And our system is very important for us if we can control the ball, dribbling, giving the ball. I think he's a young boy. He's trying to understand the high-level game. But I think in the future he can deliver more than that. He get 2 assists, more than 2 assists, 2 assists and 1 bar. I think the next time he can do well if he get a recovery quickly because he has small injury. We are going to look in forward for him. But to be frank, he's a very nice player. We am commander say head coach Enema Heart to football kuno Abubakar Watara nkomo enam de eja no. Coach Abubakar Watara enso area ye no ana openia your friend coach Joseph Bediakon Asare ono a tactician enso Edema Young Apostles Bobo kuno no so de nkomo kakra enso Eddie Giant or see game ne the Young Apostles for no omutimi edi nchonso na cheso mu game no na ano aya din brutal or chirima players no na omo performance no enso osoro na enso hard luck ana etimi ewura ma Young Apostles for no Inchono enso ewremu Edmond so kwambia so match day 7 gamer omne Accra Lions ekwa koshia de ometimi enoma ye se na ebebo na fin kunumje no akodiama Young Apostles. Well, it's hard luck. What I say is hard luck. You know, you see by yourself how my boys deliver on the field. You know, we strike them so many ways to win, but we don't know what to say. It's hard luck. So we'll go back and correct ourselves. As we are going to Accra Lions, we'll go and win and come back to it. Yeah, in football, we have 3 things. We have draw, lose, and win. So as we are playing home, you see the way the boys deliver. So we'll strike them, prepare them, their mind, and we'll go back to the drawing board, then correct our mistake to go to the next game away to bring a point in which. Yes, anti head coach Edema Young Apostles Joseph Bediakon Asare ana watimi atene nkan ye koso ne di nkomo ana ekusa ne say coach na wankasa kra na wa brantia your friend Samuel Prempe wo hwe goal a boy ne share entra na chese goal no anu ye dene na MSL for a very long time nie yen share that ehu beautiful goal bia obi enso asha the Ghana Premier League na nkomo ben ana betimi Edidia fa Samuel a branch friend Samuel Prempe go ne ho na opinion friend Joseph Bediakon chirima hey a branch and go ne dia uwure mu CNN for no also musu timi efa go no na fe omusu 18 bond de rosane ebebo na fe Guinness Book of Record no Samuel Prempe go no enso betimi akom owie no ana say supporters ne dia on kan tro mo say oh you sorry no betimi aka ne so mo nkoso a na fe odopom wodema team no omo nkoso en support team no na mrepam no eno manyina enso beko ediama Young Apostles. In fact, it's one of the best goals. If CNN can cover this one, can give him record, they write it in the Guinness Book of Records, because where he's coming from and where he gets to score is very marvelous. So I think it's one of the best. Yeah, I think if they nominate this goal to one of the best goals in the league, I think it will be very, very, very important. I'm really very happy for Winchi supporters. What I will say to them, I won't say sorry, but it's very painful. So as they have love for team, we will also tell them they should continue to help the team or love the team. We will go to Accra and bring points. Yes, NT head coach Edema Young Apostles Joseph Bediakon Asare also come after the defeat, also Eddie Giant and Eddie Amount and Anope. Yanani Enremo Africa and Indian common from Fernamo and from modern games outdoor Brina. And so to Jacopa do my debt in Ghana, and so Bonnet de not done Enremo games outdoor to Jana Guinea, Ebuecano and Nama Ethiopia, Timba, Kumoroku, Buecano Num, Central African Republic for and to me and to Dani Enremo, Nese Burundi, Etanam Fee, Ama Burkina Faso, Cochob on Academy Noa, Ama to me and so Antiana Kupona Duma games outdoor. And so to Kenya Etnafi
wɔne Cameroon ɛbɔ 1 p.m. game no ɛtodwa Gambia ɛtena fie ne Madagascar ɛde abɔni Liberia ɛtena fie wɔne Equatorial Guinea for ɛnso ɛbɔ Togo tena fie ne Algeria ɛde abɔni Zimbabwe ɛtena fie ne Namibia ɛnso ɛbɔ Eswatini tena fie wɔne Mozambique ɛbɔ Ethiopia ɛnso tena fie ɛne Guinea abɔ Nyankopɔn adom ɛdɛ tena 1 p.m. Ghana enso etu fan remo ene Sudan akwakobo na bibia enso akoye we games outdoor etodwa na no NS head coach Adamara Blasters of Ghana papa efano Otu-Ado ene nkomakra enso deja wasi game amokobo Nyankopɔn adoma ede chena omne Sudan no wasi gidum be den papa na so ne mbrantie no ombekam tuma boni se de be nkunumdie no ebekɔ edema Ghana sese Ghana ebetumi qualify ede akɔ AFCON ni bia nyini na enso ewo mo amsem. We have to win the next game. That's all. You know, we have to win the next game, and then still we are not qualified there. Then it's still a long way. You know, it's going to be very, very tough to the last match, I think. But we will do it in Libya against Sudan. We commander say head coach Adamara Blasters of Ghana, Coach Otu-Ado, and so Eddie Eja. Yes, young queen enough for yan to also ending Komopina and from a mojo media casino, and so Esona Nyanko Ponya Tuma. Now just said 2024 Beach Soccer Africa Cup of Nations, you know, and also 8 me about on a date, you know, October 19th, Nafia Kwakowe, and so October 26, 2024. Now, I don't update. Evan said the Black Sharks of Ghana, not just say Ghana Beach Soccer National Team, no, Guso Ahoboabonia, who says, you know, Nina. And so koso kama sani ebeboa na afi yako competition asia ya Monday bona enso etimi akona nim no ana update ban se okopimo group A ya honom ana the Black Sharks of Ghana enso ekwa jirim akwa compete a omo chirima omni Egypt, Morocco ene Tanzania ana o group A ya hwenim se kwambia so no manyina enso ebetimi akoi edema the Black Sharks of Ghana. Odani enso eremo Ghana Division 1 League ni games outdoor brina enso eto Ghana zone 3 ni mono Great Olympics etena fieshe mienu ama nania etie kanu bako odani eremo na se Rain Masters eshe bako Golden Kicks enso eshe bako Akache All-Stars etena fie boy kana bako a Koforudia Sympathy entumi ante Inter Allies etena fie omo eshe kanu bako matem dan Kotukure House enso entumi ante Okwa United etena fie omo eshe kanu mienu Hokwa United etie kanu bako Port City etena fie boy kana bako ema Kings Palace enso entumi ante True Demo 4 etena fie omo eshe kanu bako ma Atram Divisa enso entumi ante ene Nyankopɔn ayadoma na ese game bako etodwa na God etena fi or the Home Stars enso ebo asat now table no say ene esitie Great Olympics edikan omo ekuta 7 point Ohwa United tosumi no ekuta 6 point Nania FC tosumi ensa ekuta 6 point Rain Masters omo etoso 9 ekuta 5 point asel for no say NSA esi etie Akache All Stars omo tosu edu 9 omkuta 3 point Golden Kings tosu dunum omkuta 2 point ena achem dan Kotuku Royals for omo NSA twatwa omo tosu makuma ko edu nsia ekuta 1 point. Yes, Okopiem weekends are eto from the Manchester matches a whole pina no and so 80 ekos na Okopiem Prantram Ghanaman Soccer Center of Excellence yeko honum na eya women's champion of champions no ana 80 enso ekos so tima oje emban Premier League no ana afa tima ono so oje emban FA Cup last season no ana 80 the current time so game ne berry no na Hazakes ladies Premier League champions no o match Army ladies a FA Cup champions and so etimi abom economy no Army ladies and so entimi anti economy women's champion of champions 2024 eyadia Hazakes ladies ana etimi ajedia so mombetu so a yade update na ediama na game na ba na wie no na chese etimi abie kwan and so ediama 2024-2025 Malta Guinness Women's Premier League no October 18th na fe jumede no enso etimi ahase asa update no enso etimi aba go for cruise from Famana Sama Kante Chene fe enso so nko ene anopede odani eremo enso ewo yem go for cruise one say Jack Grace asoye ene say reporter atodwa ene say enonada England for ekobo game ene say nkudimdie no eko edma England national team no amasom kwache fair for ebo economy ensa amo etim ba ko na Jack ese eye free kick bubaye emesa branch fe Trent Alexander-Arnold no ekogina chiri panyan no say okọ no eno ka chen say nkudimdie otumi bobo no to atena £500 or the chen free enesa branch esu peja bodo no to atena eno so nkuma akra Jack Grealish edo eja na no pay Yemramo
the UEFA Nations League matches ahodo pina no enso etimi ekoso over the weekends na Lithuania omotena ho jegoma no sheba kuma Kosovo ebomo economy no emanya yefan Bulgaria enso and Luxembourg rentam so obial entumi anshego Kazakhstan oman shebi ama Slovenia ekoshomo ekanabako Finland eshe 1 ama England ekoshomo economy ensa Austria omoshe enum Norway eti ekanu baku Greece eshe mieno ama Ireland enso entumi anti economy ene games ahodo pina no ana eno so etumi apaswa okobremo enso ehonum dianache say report eba and say League A no ayadia Belgium omne France etimi ere arentam so Bosnia and Herzegovina enso etnafi omne Hungary ana airborne Germany and the Netherlands enso etimi abo Italy and Israel and so at the area in terms so Kopiomo League B na Georgia, Omni Albania, and etimi abo Iceland and Turkey, and so at the area in terms so Ukraine, Omni Czech Republic, Ebonafi Wales, and Montenegro and so League C no, there 2 games and so Airbus so 4 p.m. Azerbaijan and Slovakia, etimi at the area in terms so 6:45 p.m. no Estonia and Sweden, and so at the area in terms so Juve Aseye and a reporter to Jonas Omusumu Ramu our Everton Yakupon Adwuma say general transfer no ebi abrante friend Dominic Calvert-Lewin no omo kotebi na bepiem o Juve be sia kan e de amomo Pep Guardiola ana sensem twofo ko busa ne say sisia mprempren udan ni Eroma England for head coach na amatete say ono omgusu ene ne din komo say Onjai City na mafa adwuma no embo emfama England national team no papa say there be on the store ogusu City manager yede mu komo no e de agyaw yede mu si na yakonyame ya doma awia ye ba 1 pm na fia betena se na de akemni de akachi ni na ye de Abrao Joshua Kwabena agenim Raymond Ashitetete ebehwe ebebo anini na no pay enso e de Evan Bernard Mauli Boto teninka me de Joseph Kofi Ajiwi eje ni na na ye kentuma abo ani ye jema ma bobo fori amanfo ato aso de amount awia 1 pm shia ina fia de akachi ni na ye sanso enfamrel Arise
Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achi, Ediba Ahenkan 93.3 FM. My G cool down, don't stop. Time they cool down, don't stop. Plenty enemies, don't talk. Silence, money, don't shout. Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Achi, Ediba Ahenkan 93.3 FM. How do you? Very soon you go pop champagne and a badam. Maxiliama, how do you? Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride now. Heaven, I wanna ride. How do you? Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride. Heaven, I wanna ride. How do you? Get up, stand up, do your thing. Don't worry, do your thing. Will it Seba, who party? I found 3 months while I got it. Auntie, I'm afraid, send you a best and sassy. Near to Shabby, and sassy. At your same quantity, didn't say. My emphasis and confirm the sports team Kofi Ejiri, Ben Mauli, Raymond, and I feel Joshua. You don't see me somebody a quago pramana so update your Nina my. Ya wasa wotse amo SCC nyina so kama area man afi ye to adwumadi ni so hwe obre no a sima no aduonum pepepe e na abo apa no pa nonso ehoma che eno ni dwumadi no edi ene omo edi omo awoda ne nonso message amenya ne nonso emienu pe ene intimate e de afiri ho ene no afi omo so edi omo de enra eno na ase edoso kakra. Inti belated birthday ni mum yados watching ene. Let me start with belated birthdays, no? Na fe yankoing enim. So starting with this one, belated birthday going out to Kweku Africanos Kumsen. Name Raiwa with that happy belated birthday going out to you. And also to Mary Amechipo. Na also Enra Ewa with that belated birthday and confirm out Lisa France Liomba also so sa Ivani also so Endra na eye wa woda Evans no and a man de ene Ivani Janet Ayirakwa also so na Endra eye wa woda belated birthday going out to you and to omwene eye omode happy birthday going out to Eduse Darlington. So according to your worker, some say you are 33 years old today. A glorious happy birthday going out to you. Eduse Darlington, CEO1. And also to CEO as an CEO for any do I would have Efia Sika photos. And a Efia Sika Oba Papa. And I honest now with that. So we need to me pacho yana wa wish you a glorious happy birthday. So talking about a Fiesika, my main fan call and confirm now for Mr. and Mrs. Opoku money. Na Olumani I say your friend boys. Ne man no. It wish yara can boys or say yeah. Enti Mr. Opoku money one wo ye anope ye mamu achi mo ba e fie sika ene na woda and if you friend ya beto okay nipa kasache nyame beka enti ene wo mo edi wo mo awoda na ye de atu dwa no wo nyum so na etwa guo na brain nti ye be bo afom light one say ya e ba cho ma me fa woda chinti obra kwantu afutu na de sun wo mfa nto aso mfa ma o woda chinti eno no ye obra kwantu afutu ene adesua ewom
Anopai brofo kasa emu. Brofo kasa emu. Woda chinti. You say the anointing makes the difference between those who are called and those who are effective. Mami science to be why the anointing makes the difference between those who are called and those who are effective. And what's rano? The to me, I don't know. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo amamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Eti me pacho ma me ni nkomo kakra na afi yem fansi na yenkofo de obon krata mbo so no fanto aso emfa emawo. Nia ene yenda chinti yesua ne se onyankopon sra ewo yen so no. Eno ena eman sonson ye ebem. Obi a onyame afre no ene obi a obo ne ho modern. What you say? Enti maka kire wo se enye sebi enye adwumaden ne manipa yeye o. Obi ka kire wo se adwumaden ne manipa yeye a anka ye wonkrofo adwumanfo bibiri anka sa abre nkom sika kranka omu enhuna no anso omo eguso a omo etin so omo guso tin so na anopai de amenso me ka kire wo ne se adwumaden ne de ye but uhia onyame ngosra. You need the anointing of God. It is the anointing of God that will make the difference in life. Enti obu ha so adwumaden obi ase nyina me ye. Obeye. But uhia onyame ngosra. Ngosra na nya bebre o. Uhia so wode be so suko. And it will be to make us say, you may see in ye ampa. But obi su timi bie boom. Na obi nsu gusu a weden all things so. Suku ni ye nyina na ye wie ye. Me no ka say obi abiriki through da. Obi nsu gusu a all things so. Ni nyina eye. Ne mmom. Ehintasem ewo mu a me ka kire wo na no pai ni say. Yenda chinti, yemprenhwehwe wo soro ngosra. Yansire onyankopon no mfa ne ngosra ne mfa nto yenso sanse no ngosra ne ba engosra ne te se ulusu boat bi na boat no arasti tie nkomo na me no di no. Thank you Holy Spirit. Ulusu boat se boat na ulusu no se arasti a ubi a obre the moment a obe add oil e dia kan boat na ulusu no ho no. You see, say adwuma ne be ye mere. And into abra na ngosra ne ma me so boat ni so no. Oh, so me wa hoden me de ma hoden be into de ear. But the moment ngosra ne be so boat ni so no. Ulusu a eye mere. On said am fa ho di bia nka ho. That is why it me say na sa branti adwuma we ye nkere nya adwuma bia o. Eri nyankopon ahira ne sa no. Eye ngosra no a ngosra ne de nsonson ye de aba. And into we ye osofo nyame nsem pakani uye nyame adwuma oto dwom adwuma bi a wo ye ewo nyame na henie nim uhia onyankopon ngosra ente sa wo de kaye haya be bom pai nse ne ye kobo bi obeye ni nyina but onyame ngosra anso so a odi wa ho odin beye but enye ye eni ti obi tumi ka se me church members yi mitimi bom paye ma wo mo na kwan ye bia ma wo ekwan bia ma wo mo e wo so wo kai de awurade aye na wo beda so ase na wo kai osofo se eye obi na onyame fa no so bom paye ma ye no osofo esi bom paye ma members na wo nya breakthrough a wo kai no papa sofo you need the anointing of God, special one that will make the difference, that will make them remember your effort.
so that they can appreciate it. You need the anointing. Me mami a wudi dwa. Makonu nya nkwa na wotonwu. Also minim kasa pa me. Mebo nsamani oh papa mi wamu ana oh bra oh me yo yie me de hye ubetumi akeka sa ansem ni nyina. But nkrofo betwam o metwam. Obu ono a woto na de kra no otea o still meto. Obu ono mo sa no te maame ba ko yi se ya mani da nanim yi. Wo be ko no wamu na si store no anim te se de one ne eko enra nsa na de echi. But still what na say bisa ho? It could be the anointing. En wosra ne so a eto da bi a eya na eburu nipa nte a kire say na ne a ekoso nyina echi. Ena still nyame hira na ehira no. Ensonsono ye ne say eyo nyame nwosra. Na se nyame nwosra to bibi so a den kora eye mere. Sane ye de oil egu boat su na ulusu a onfa ahoɔden bebere enkomu no saa pepepe ne tie enti maame a woton je ne ntos meko ntoma adwuma bi a woyɛ se wabie store sɛ yesuku ne wabie sa sɔre na woyɛ adwuma bi a woyɛ a woteme nkan na pɛyi no sɛ urade amamu a wahoɔden de ɔde bɛyɛ batankosi aga o wohia sɛ nyankopɔn de ne nwosra ketewa bi ko ɔde bɛsɔso afei you see the difference. Obeshasi ehunu nsonson ya edem se ampa wei nyame afre no wei onyame ne wa apam wei onyame ne ni apam se onyame nwosra nto wa brabo so a obere no wan hwe ya oberegu but yenda chinti onyankopon de ne nwosra beto ya brabo so na nwosra ne nti de yensa be sombe yinhira enwosra no nti de ya no beka ebegina enwosra no nti baabia ya na mo bekoduru awurade de be hye yensa enwosra no nti ye duru adwuma ni mu a awurade de adwuma no be hye yensa ye mu bebre wo horo mu a say adwuma say asori onyankopɔn frɛ dawso kandie frɛ bi wɔ so ɛne nti baabia beko bia tere bia ye kwa asori bi ma ya mpɛ sɛ me okɔtena kyire baabi ho na you just want to monitor observe sɛ ne ne meko but sɛ ne tie bia eduru mpaebɔ so na administration kɔ so a ɔsɔfo wo pick you abaka to sɛ wo onyame nsa wo so wo yɛ onyame nipa wo yɛ this wo yɛ that obi wɔ ma yɛ ne hwenye yi. You know why? It is the anointing that makes the difference. Obu on mo nyankopɔn yɛ ne kandini ɛne nti baabi ɔbɛkɔ bia ɛne ɔba adwuma ni mu kura mpo a ɛnam nwosra ɛda ne so nti ɔba adwuma ni mu a ebetimi ba sɛ ɔba adwuma ni mu kura nkyɛe but yetimi ɛpagya no ɛbɛyɛ ne panyini sɛ nipa ne mu ani mmere no ebetimi aba sɛ ne nwosra no ɛda ne so no ɛna de nsonsono yɛ ne de ayɛden ɛde aba and it, if there is anything that you have to or you need to envy, it should be the anointing of God. Pray to him. Say fa wonsra ne so me so. Because o kin kan Bible obi bi onyankopon wonsra so ne so bia no oye abode foforo oye nhira minimo bi onyame hira no a at the end of the day anase onyame wonsra so ne so a at the end of the day ogu ne ho animu ase never. Ente onyame wonsra no ena eba bema ne nipa nyina eye no ubeye bi but odie no ebeye soronko obompa ya sre ewurade enwosra aware no nyonkwa no aware o krofo bibira aware ukuru no hiehyia ma bia no ebinom ewo nioma chen wo but wagya om nyina si ho ena waba be fawo se ne etumi hunu aware ebinom ka se eh na baba we die se die wa yeyire pampi na nikunu ho fefefe saa no eye enwosra eda ne so no eno na de nsonson ye de aba krachi ni ti abombam saa na oba wodi na chi fefefe saa no eye nwosra no eno na de nsonson ye aba ene nti bompaye sire wurade nwosra se ma wo nwosra enso ma brabo so na emfa nsonson ye emra ma hoɔden de entumi nye woda chinti ofrɛ me obowo ba ofuri amanfo dewubo enkrata ene de to aso ewo canopy ase
trendybeats.com. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Make them know say I can't funye nyamio nyamiti ye musi klemi aga on the low mamye jajinjo na nyame ka wo bo open me bonio ajinfio onyaka me wo bravo sometimes I na slow suye onyamio ayo onyamio under your canopy I dey untouchable. Canopy, under your canopy, are they untouchable in the name? East side, west side, everyone crying pain all day, all night. Get you made it wine, yeah, maybe I just sat inside. Timon Ferreku gangster, on Unquano in Yansa. No man know the hardest equation, no better mansa. So number one rockstar, yeah, made him a son. Good engineering, we have the corruption. Good pharmaceutical. Though we are in pain, but very soon you be fire for shaggy. Yeah, I'm quick, I plenty. Intira bain a piota sella be shekente. If the shimwa machi and Nisa de Betchia, my account for Comatimu and Yum Party Nachi. Hey, 93.3, Achimabo, the best in the East. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Your canopy, under your canopy, are they untouchable in the name? Your canopy, under your canopy, are they untouchable? That's right. Yes, Sumo Herbal Center, Samin Control. Say, I pay. Also, to me, young Hordina, Jumedia Udino, to me the Eddie Cocoye, and tea and Omodi Kumi Herbal Tea, no Edia Bame Pacho, Kumi Herbal Tea, my own son can be a bebo and pa, and a passabri. And a passe no na, or the atunes with him, Sima, a do, echo dunumuntem, a bit dika. Not just a one of na Adwuma-Adwuma I'm Wapumudin Cassia. Don't make them know say I can't funye I pin for him ma our mom menu for I think Quadao Munian Finchia do woman to me and fat Kumi Herbal Tea. Nana Chimesi I'm 1 4 or Chiniba Kennedy. You know what Chim down Fay Joe. A Fay Bra Bosomi Womo Ewo Swedru Wofaya Bra Mike ni Kwekuamwa and so Ewo Ked Debi Kwekuamwa Kedi and now Wofaya on the Bra Mike Ewa Chianse Woko Honomo on Sabi to me a Kedi Pacho Uni Mabusia be a warrior why din diama warm I won't why a din diama warm Pacho hepatitis B low sperm count and I say fibroid all sa anani and a hanoa Chadia who need BP netted no Pacho mon friend Dr. Paul Kumiminta 0248 716402 0248 716402 and 0503 785656 press that number ya obe Johnson afi and komobia hono no etimi edi afi Afrakoma Community Hospital Ebutun Crying and I know ya kotufa ho na mfidi a wo de abegu ho no enya asenketwa medical ka kire wo dada ewa ha se yare bi bowo a eye ntutu mirika mfa nkohye bayie di kan fa mfidie so hu ko hospital papa no mo mfa mfidie ensiw so in fact ye ofidie bi ho no ya de wuwuram ya de wonipa no ya de wuwuram na editing free utri so a kosi wo nan so ano ba bia ya de ne hye bia no ombe yi apie na omde ado dia ka sam fidie no e na Afrakoma Community Hospital akosesa e dia ba a eboa nkrofo papa won kran ama saman unya duru stadium junction hope bisa taxi drivers ne se Afrakoma Community Hospital e ho na wokọ na obefa car we he omo be kire wo uduru ha nso omo be siw na wakwakọja yaresa doctors ene nurses e wo ho no woni pa ho abotre mane bon me pa choko ho no mo mpe wonhwe wate
you know the scene Chenya. Afrakuma Community Hospital. Menoka say asye him pumuden samso. Eye Ministry of Health. Any Ghana Health Service. Ama womo abodin krata say ope hospital a etro henia. Said ya Trinity bia. Ude baby a case no akwa kuduru bia. Wabeje bre na wetimi adwono. Ama mframa papa yibi etumi afa onantem. Etu woni mo bia etwo ntinani nye wabrabo yi mu. Menhwe ma twuni nkuno. Wabra awurade de nyansa ene nimdie. Ene akade adom Afrakoma Community Hospital. Na eni Pakistan. Eyenkran amasaman yekwan yi aso. Ene ho no na Afrakoma Community Hospital ewo. Kono mo mpa wonhwe na ho entumi ento 0597 005963 0597005963 ofre number we ya obejo so na fe nkomo ewo ho no wone ho atumi edi no kama me na woka sai empanimfo atena ase ewo fie ha The Chronicle the Obokrata Adamanim Daily Guide enso ewo ha the new publisher enso sunie o de no esi nchen ya the Ghanaian publisher enso so aba the new Crusading Guide enso nie Ghanaian Times ebe adwuma Daily Graphic ebe adwuma the Custodian ebe adwuma Daily Dispatch wa ha Republic Press enso saa the Ghanaian Observer Daily Searchlight Metro Lens Daily Analyst any ebe the Finder enso so ewa ha no mo a the Herald ena ni twatfo eye the Informer enso so eba adwuma aboafo a wo mo eba beboa yen na ye dia mawo atena ase oba pa ma chi ye jo openi na empumbo ko de na me adum na nso na me adum ye nso ye ho ye papa openi ma chi ma jo so na empumbo ko de oba dia daroma ya ko na nso nyame adom nso me ho ye na wonya mu ba mo ni bia na wure mu nyina wo sresre saa me o me nya mobile money but nkomo bi a watene nkomo bi na ase emu ode nkomo bi na me diba ze ayi enya nkomo ayi bi ya no mpre me chichiri si ma me beki force na am no pe ma me sere meka hwio se wa no yo meka me me se di wa no be yo meka se me hwe wa no ntinye obi ya wai ma me beki force o kama me a opese o mane bo abere wa ntem o se won pesa me so beki so nye maami enu oni me ko hu wa yi o se me fia ne maami beki nye maami o kama ba bia e maami o ba bia so ye papa ye ka opanyini si opanyini nya yi e je so ayi abakokora ba beki onye ayi onye abere wa ba o kama me anu ama obi a woti wo fie bia hu ne se abere wa bi aso oba na me kan mommy susu e o se Mommy. Saruka what change GS? Mommy, hey mommy the mood. Sugar mommy. Mommy no. Ma was so the assembly by one sugar mommy. Sugar mommy. Chira na pesa wo chire ne size. Mommy say. O pesa wo chire ne size keke. Ayo. Obo no ho bai. This what you say. No social distance. Social distance. Where emotional distance. Emotional and spiritual distance. Let peer the kind so. Oh, too much. Please, me call on my body, but you be at the same said airport. Over here. Becky Bell. I don't know. Fasten and our friend saying, Ma Becky. Eka saying, as a mammy. Mammy saying, Mommy, Debbie, my friend is mean put me my dream bar, so now friend mammy say, now no come by out the open. If you like I said, it'll be open, yeah. Edge opening. Or Jonathan or Penny. Debbie, but oh, Debbie, my friend, mammy. Mammy saying, I will friend say, mammy.
mommy. Adwin. Me friend mommy. Oba so ya na sister come. A young say my friend mommy. Oh, tete had in my man here is cousin. There be my yes. Man them. There be. Oh, yeah. Adia says you are my fantasy. And can you send me who the background? Now besides that, opinion. Oh, there be as no sister come. Obi young lady come say. Oh, man, wapere. Okay, this is my sister Becky. Okay. Oh, okay. So me who nipa na wo the Becky first and Becky. Yeah, Becky ya o, Becky. No ahwe ni kire mo ade ato no so. Also in charge of the also in charge of the Ahenkan health yeah, health minister. Yeah. Baba wa come say we dey. So no kra ni kire mfie da no so. Becky Bell. Hwe na wo ba be friend ma. We dey wanya. Hey, ani e wadi bem. The iron wadi bem. Na wa santima mu kra nkasa abre e chiu de dua kra. Mama, auntie. Na wo kofre obi wa santima mu. O tisi ye fre obi ma me a. Na te say wade atum so ntimi pie biem. Poso. Oh mama dampo. Me nana. Ne friend mama, ne man friend mama. O wanyi abrewa kra. Ontimi mo ampe ibi. Mommy no crowd him say na ye. Mommy no crowd was say. Ade mommy. Jeje adwe mommy kwada wase no. Ya ko frefre nkofo ma me asante memu. Ni sa wo krampo na wo frie. Ndi am hwanwa so wo ba. Enkran do mo mpatie emrewa no. Ko frefre. Onya. Omo. No omo dia. Krafo do mo hwe. Si e yo sa na. So be boni ti kura omo. Se e ni wo hwe ni ti na gina so. Obofo ka kire na so fo nketo ano. Obi de papa say munya. Papa say. Mo pese me gba kwakora ntem na. Papa. Mo de papa say ri ade. Eti ya address maba wane sa. Becky ya baba wakra. Sister Becky. Ana oba pa. Ana Oba pa no sukure yi dodo local dodo. Oba pa ni local. Ai, sister na. Isi ade mu be nyan. Mbato ya na asa. Mai wegu. Oba pa ni local. Ya baba we. Oba pa no sukure local ade. Sa. Mum pe fufuro ka. Fufuro ben. Sister cry okay. Sister ya okay. Because under the bi. Dear onua. Dear. Onua no so. What's that? Dear. Sister ye onua. Onua say. Ya dwe ho pa. Onua say. Na wa. Me kan twi ya. What's that look at? Tini loka. Onua. No, radio say ya dwe ho. Oka loka no ya mu fo mo kwa. Me ma dia yi so mam loka. Onua de ade. Mam loka ni bi. Onua no ajo say ya dwe ho. Ah, ba dwe ho pa. Ya dwe ho. Ya boy. Now man bra now body ho. Wetin ya dwe ho bena just say so ba yes pa. Ya no obi ka. Onua de nye. Ojai. Onua ne nye. Sis. You know the rain now. Sis crying. Sis. Aye. But the funny di no cry so. Baby a radio snap so be a huni. Yeah, na de. Sis. Mama na yi na do aso. Na miss forcing so. O say miss. And you say okay, when you misses and we are miss. Okay. Come on. Into a news way. Gentle. Miss forcing. Romantic. Sa. Mama no ne antene. Mama ne de. Adwempa bon nkrofo maba wa bebre won potem wa bo mu nyina mere wa. Me ankasa kura me ka ho. Mama ba ko e ota bo ni ha. De ma vida.
Meka se maami panimu bi pa o. Sa. Ko na se ma vida wanyini. Oh. Ah, ma vida ayi asene. Da bi ayi ye kan say Jubilee. Opposite one. Na se maami. Kwabla Costi maami no. Ah wanyini ye. Opoma de wo. Ayi no one ma outra bridge ne kakra bi a. Ah, nche ho no. Na ma vida nyini ye. O ka ma vida no baby amadwene koye. Dabi. Sɛ me maame nua panyin ɔno nso de ma vida saa na ɔno no n'ani afi nti saa ɛne ma ne ne yɛ pɛpɛɛpɛ afei bi bɛtoto maame ma sɛ na de wɔ panyin wasɛ da wɔ bɔ nkrɔfoɔ mmere wa ne nkwakora ma vida that's why ma sɛm na yɛ hey oh, my bad, daddy, when you need. Oh, my bad, I bet when and thank you. Manager, mammy. Okay, friend, Auntie Adwa. Well, Auntie Adwa, that is so. Be after Auntie Adwa, Babinia, Mama, oh, I was so who said a difference room. Auntie. Any kind of say man difference wo papa man anu oshirudo man da kire say man de wanyini which one man na say man de ka anti Adwuma bom da ya ma wo onu kra de anti o kire say ti say da mro ma de o pa na abo o say na say man tumi nya ne nkomodifo dabi eso anti de otumi ni anti di nkomo oh anti de otumi Sha, Auntie Adwa. Auntie Adwa. Obi on them 60 something on the auntie. Hey. Na my friend is. O ti ama. Me ma be dey so ma be ono na wo ma de o friend da. I don't know betimi awo. Me kwampa Auntie Adwa de kra ma. O ti ha mo e frɛ beki ma me. Aba. Aden. Na Debbie. Nye. Tema mi Becky. There you. Auntie Adwa e ko 70. Yeah, friend. Ebi won so nickname of the mama naka. Sao. Na ma mi dey. Ba we dey no for so dia sister ko adai. Say mama. Hey. Adwuma obe bi ti say me so me fro be ma bi apa o. We ya pe no madwa. So I'm the other so they ba. I say papa no so I know dem do. On the so they ba. I say o papa obi was be papa bi ara bi yin. O bobi no mo papa na dey bobi no mo so mere wa. But oba dia no ode. Oba dia say me dey me your oba. Ti aso oba bro ho asema o. Say me from be papa e hwe. Ba wo mo na be boy man me ya so say ya bre ho ase be ma o so akura oso ya so be bre ho ase amama ni bi wai simu sisi ya de betimi aye ti nya hwe ye nyina so be bre ho ase amama na roma mo be fa da obon krata no emfa emumram ti se opani ni sa ne mane say na do na wo say o friend opani ya jo opani so infie duo wotwe wono ne ye friend ne pani opani ya ana olu mai olu babu ya ono kura mpo no friend olu pa mi so be se na wo asa obe sa no mai o jam we ni so di amawo a ako friend and I'm going to be friend olu mai she wa she be wadu ye friend olu go enye eti address re ya ma me ya hwe that's easy am ya mo bon krofo bi mere wane nkwakora dodo de ma me papa aden ye be konso no mo ye ma ya nye ene de anya adwen ne de enti e de ntina mo ko ma won ene de anya wo mo de kire se e bi kwampokura no a na e bia on pese wo be kan but won nso fere kakra so hu eno wo ho e bia na pese wo gudwa o send a chance it's what you say o de mami ati wa bone bere wie oboduku bia wa chim na e bia agara nyanya mo na e bia omukura go from eje o be ti ase e na no say agara nyanya sa fe no o be ware hwe o se hwe so hu
na ase unya kama me na ase o pese odi ni bi gina oni agari stage enye adwin don't do that sir I see di peja be kiko ani mu mai oya baba ya kra sis mala o me for the bonka ta amobo so nfa so mfa ma abusia fo na do so pa papa nti yenye ya famu de enhwese ibitimi aye kakra mo me enkomra enkoi mam what you say ya kana pam I'm running away now. So what did you know? Did you what did you know? You got to throw so now. You ready? What else did that? I mean, did that? What else did that? Who did that? Who did that? This is a Matthias here. What do you go with that? No, I don't say who did that. Near the amount. You. And one of those number bomb. You. You're ready. Papa, me did kind why? I do tired. I'm so your mom, papa. Uncle Mammy, your mom. Uncle Mammy, and your mom, and I'll see papa. Hey, the Chronicle. Kratano. And I'm a deep frost here. Now I say, Quabi the Moody's. I want no more quack you show me. Eddie Abacha said Ghana says, yes, some economy no. And who ya konoba. Economy no. Usheni dia say, just so pa. Eluki positive. Yeah, the Chronicle, the Wokrata no de aba. Ochi he, wabetna kunyanso no, emfisia pore, edionunum. 25 years na yese afasha kakraka na no adom de taso mu didi 20 years no na efe pa ni o hwa ha se ya mozramifo e na o ma hyehyɛ o jala bi o mo de da ha no mo enika pa ya ye kratai edimu nsem aba ana we mozra ayufo Boniface mu boy entiane o chi he de nko Yasu watching him ni we no odi no na fe papa ye na nika ni Jane Grand style na nche ha no manso na Boniface nso ene omo no omasam na ye Muslimifo ahyehye jarabia ya wonum ejinagina ha no Boniface gina wo mu ntam na nasam wakoka kire wo mu nyina ka kire Ghana fo nyina dane se omonto aba emfama alankwadwo kire maten no no na de empuntuo yedie ni ahosan enkoso ebeba ya system innovation so 2024 de shase ne kratai edimu nsam aba the Chronicle ne quotation no eni na wisi amakre ti kakra bi free mo no Daily Guide the Wokrata ni mu ensam ana mede toaso amawo na wode aban mla nim ni panyini a wonu kure ayo soafo so atenten ni dwumadie ntotoye eso owura Godfrey Memfonyi e de aba ana o kire mu se sisi ade aban ani abre o galamse ko no nani abre papa tianam so krama aban mla nim ni panyini ahye se ebanfo hwe no montama mamra bi nkotom na hye badwafie se de be o betimi enso adi hu ano baba ye sa mamra no ba beboa ama ye nkwaye ya bohu eban ya mo bibiara nkobomura ye kwaya ya de ato no mseja ye hwene abɔho ba de ama enchirima no obi nko hyem se okutu galamse na so okoye foma gudie ewumu eti eno ho asem da Wokrata yi enso de aba owie ye no watwa mfonyi bi de aba Ghana mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado akra mfonyini ewa ha ana mihunu akosibro ni hwentia baako ono so ye bema onso agini suit kama naja wode nsa to nsa yemu a wone Ghana mampanyi Nana Adodankwa Ekufu Ado wo mo echia wo mo serehwe wo mo ho animu na eno no wachem se eye German one mo business association baako bi anaja wo mabebo awura Ghana hanu mabebo mampanyi Nana Adodankwa Ekufu Ado abaso pa se wo bo no modi to mbehye na nimunyam
ho nsɛm da ɔbɔ krataa yi ɛde aba na owie yɛ no ɛnkyɛn hɔ ɛna watwerɛ de atoɔ wɔde ato kɔkɔɔ mu na wɔse wobɔdwam ɛwɔ ɛyɛ East Legon a kaa bi akɔ krahye na kaa no ɛpem yɛ no ɛnam so ama nipa binom ato anam wɔn nsia no nipa mmienu na ɔse sɛ deɛ kaa no hye yɛ ne deɛ ɛnam so ma sɛ nipa mmienu yɛ ka wɔn asɛm so wɔn ato anam wɔn nsia no wɔn nso hye dwere bɛɛ akyɛ sɛ awerɛho papapapa ɛyɛ East Legon nkrabupuni mantam na awerɛho sɛm yi ɛnso asi ada ɔbɔ kanta di mu nsɛm aba na ɔse lotto operators foɔ bi so ani abere ɔmo ɛnso ɛka nsɛm bi di gu ɛyɛ owura asame awuku ɛnso so anim ase ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔpanyin atu anamo bi a ɛnsɛm fata na anim nsɛm so da ɔbɔ kanta yi ɛde aba daily guide amanebɔ a ɔde nam ɛnɛ anɔpɛ yi ɛno no the new publisher da ɔbɔ krata no ɛna mede ɛtoa so na ukopiem ewo Aguna West abatoɔ mpɛsoa ne so a onimonyamfo Cynthia Mamle Morrison ya ka sɛ kɔɔto de tabo no ato no so sɛ independent nwom na wɔtoto no wɔhwɛ no wɔnyae sansa nya de sɛ kɔɔto bɛpene ma independent no wakɔbi ti independent candidate MP independent no kɔɔto astop no ɛho asɛm ɛda hanom sei na Ghana Police Service fonso na chenchina etwomo se omutua Oliver Bakavama wo ne medical bills nyina hospital ho ka wo mutua ne nyina manja ketebogem podue bampo manja omutua ne nyina medical bills no ɛho asɛm da sesi ase kotoko players no jakpa behu not from I'm speaking to you live from America. Yes, bebre no akwa America. Omu dwane firi oman mu. Ekwa America o. Ti ehwa se nipa mienu fo ni da minimum ntiaja. Edin no so ayewisi ntimi hu omo. Adwen. Oni mo omo. Me ba. Kotoko, yes kotoko players bi. Yeah. No omu si aka omu ye nifo. Oni. Sudan fo. And omo boma kotoko. Sa. And omo kobo I think the United Country Cup bi US. Oh, okay. Omo go duru ye no. And am say we almost am go sra omo busuafo but no mo hwe omo na omu hu. Aha, ba omo hu. Afi de omo wo broni krom. Omo dwane ana ye de. Yes, omo krom won ma woto ho. There be baby anwe. Woto wan ka match ye kobo omo kobo obi manzo. Tokwa omukrom tokwa nkwa o Sudan tokwa nkwa nti ahanso nwe hade ntokwa ni aba tokwa ni anso no said the economy na ye no anu odin na nyame ado na da kwa kodu US a no odwane aboni be ni wom ye ntia na nkrofo eda no omo apache ni sebi mobowafo eso omo konsi akan wa bra omo goduru ye sa omo nya apache so sinne wi omo kire mgo eko ye na ku ho nipabia ni ehubadu omo afa Oma we emusem dosu chese baby anwe sports abue politics abue ti si ayede entertainment bue dia de na du ni sa du akoduru ni wadwane a awwase be ni enya wasam a ti yase kwatogo players no jakpa away ale party away base omukokura America the new publisher anape na mede the Ghanaian publisher the Wakata no na airtoa so de amammo na enche won mensa nifa so tokrom won watrade ato wode eye ndc amanokuo no tutrani owura Johnson asedun katiamfo nyini de aba na woka kire enkramofo omo mam ya no se womkọ so omkọ akoto aba ommo mode so meto ama ndc amanokuo no esanse womo bambo ya ade ba ko a ehia ndc fo pa enti womo to aba mfa ma womo te ho asem de oboka tai e de aba na o kire mu se ekuo bi na asori waka a womo bo eye kwawuma hene achidom womo kire mu se ensem bi na mframamu a kire mu se opanyini me kire kwawuma hene wono na woya bo che e de ma adb sika kora bia no na jwemo beto dua kire mu se opanyini no
sabio sika bi akofa ne nsase anya kwa papa so ne sa ya so kura nam so ama o ma sese wono akasa Philipim na sa di bi no fanto akra de osia yoyo sem no kasa sa di bre no wagem e de ato ti sia wonya board chef ama ADB bag ni biem na omusia o sem hwemu koso ene kuo bi kyerem sa da bi sansam no sa de ekeka kono eni enyan nya sa na wo se kono ti e wo sem hwemu koso na allegations awodo ye tie opanyin ni nyina no omo pe no mo hwe ho asem enso so ekante abusuafo enumu ensem da boka tai so de aba e wo ha ne mo na wo wie ye no wo kyerem se Ghana man panyin me kyerem adwen wo ho mba twa se me kyerem adwen wo ho sa wie a oh okay me kyerem adwen kwawu man hene me kyerem adwen sa so kwawu de shiko this year me man hene no me tan se ya ota bo na baso pa kwawu man hene da sebre akuamu agya otoso mienu na no kra no mso be ma ogbachocho nso ahete Omi yeso me ma hogba chochu nso o nka e kwawu no ko nko boa ma omo so de na hete abe ogbachocho ena sisi ahwa chocho nu o be chocho mi Dia go bani yo adia wodo chocho dia adia du fe dia kuto Musa go mo dia chocho so ma ha mu ni bla mo na so ga go dia ma na hete Nana da gwa gufado so na kyerem se wochehene amwate afori panyini ose akora wobona baso papa wobona baso wo hwe dia wo ye wo chima mu a nyakopon ya adoma nchirima ba ombekai ne pa ombekai no wose na se kura hwe garam se yikura ho nsenkaya baby akora bekobia no no wode ho futu aba baby bekobia no wode ho futu aba no ogbokokọ de fam wose ampa opanyina kire se oye kandini mapa ani ti wabo bewo ti ehunfonyini da oboka ti atwa ba na se jo nse na nado aheham na wabie na no na wo kasa na otum se akora anigi asonku wo mpa wochehene so atelem no no so tie no no simo se ya ne ahwe no do fudu apa ye hwe ne apia no ama normal konkan na eye frankatunu di ma MPP amanyokuo no a onu kro ya ma banya be de kire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ntoto mutuo no kani ma me Samira Bawumia wono so akopia mu asante mantamu na akokọ hwai campaign so wo ye wo no nya asem ketwa hwe wodu ba bi osimi wura me wura dem ne nada so bi o oye kunu pa just wo bonu modern ba bia de ne betu bia obonu modern pa ti mumpia monto aba ma no na monto aba ma na be obema banyini a me so me de me sabe fa ni tiri ho na ne papa bia munya wasati mantem bia no ma defe na de aba adam wura fi Samson wa hu dia ne ho kani di ye no ti sa meje no ma papa dia abremu wasati mantem ya mo de ma munsuro de nya asem beta na chi na we no kopie mu opem so ana mo so otumfo te okoso se twa be bio okọ no ho ana eja okose no one pipe wa abro no so kwa asati mantem na wa fi ase akọbọ nto akoye ni campaign ana ode nsem we ko to idwa the Ghanaian publisher the Oboka Tanimu ensem the new crusading guide ana me de to aso ma me Cynthia ma mile ne ho asem no court de tabono ato no so ho asem eda ha ayase ekwo bi so de Moody's upgrades Moody's wonum upgrade Ghana ma rate yakosoro pa ti say yam say oman no signal no clear positive any effect channel no eda channel R any clear UTV economy no clear pa ti omobo aban no abaso
Ekufuado Ghana ya mampani na asanya adwempa kyerɛkyerɛ mu baako ne mu na pie mu ha se a wɔbɔ ɔkyehe aba so sɛnea ya tena yei sɛnea papa yi ɔhina mu no kasa mu galamse mu mienja onanado so wayɛ ade pa wayɛ ade ti wɔbɔ na ba so sanso na alankojo kyerɛ maten na bedi akyerɛ KOD no so ka kyerɛ media fo no sa yeye NDC ni MPP na so mo de hye Ghana fo kondodo ne de bia NDC ni MPP ne ka wo mu ho asem krata e ba ye NDC ni MPP fo ho nsem nko aden enti wo ka a kyerɛ nsɛmtwerɛfo media fo no enti eno so ho asem eno no ni aka kanani ayo kusu kuku a kyerɛ papers ni bintimi hu ani ni papa wei ena me yi free the new crusading guide ko wakratani the Ghanaian Times GT na wonu so nsem odinam nie watwamfo nyi bi dia ba abusuafo ayawra wosem wo kyerɛ sɛ na watwena wie yɛ ni mu o akwanhyia bi esisi ye nipa makoma nwɔtwe ana o mahwero no enkwa na areho pa areho katafa to so miensa na wode ensem nkyiremu de agu bia ye kora ye akwanhyia nsisi ye nyina no wode aba ani nipa dodo a efiri mu no de kofa ba ye nyina no ode ho nsem de agu wodom a otobia so betima kenkan sanso na ja mampani so aba so body a wode kodi ama eye ɔkyehene no so ho asem de boka kyai de aba ebiem ewa ha ɔsenyankopɔn ya adom na ɔde yankwa ɛkyɛ ya ɛda wɔkyena na hyebedwafo nyina sanso ebekɔ na wone makɔ akɔtena ase akosi nkunya adwendwere ɔman ne nkanko ho so ɔmo ba ahomegyem ti yesanso ofrɛ wɔn ti ho asem de boka kyai enso so ɛde aba ewa ha no ma enye asem ketwa the Ghanaian Times Daily Graphic truth and accuracy every day eno ena me de to aso na kwa wuma he oboaba o papa san da ha bio asem kro no na ye de akyekyera bo no ho se ADB board chair no de tinton time bribery and unethical conduct allegation bi edda na so na sane ohin da ha wa hye ne sepese na wakeka ne nse ya hia tim se ha assumption no bo na obo ba beso obeka ma no anapai ana o baba assumption no bo na se obeka ma no asemi di kan ho ana beka obo ba na beka ye kuma wonya ne ba bi ko ana oka empani nkasa bi se kontoa ne pe ena ahoma ehye ne kon nti mpani mfa nkwa adwendwen mu ti wasema wo beka o papa ya ne wa ba ode wa ba nyene kontoa ne pe ena ahoma hye ne kon sabio oti hai enkrofo ye tie akonwe so obi mo appointment debi enti CSE o MPP aben ye ti so yi ko position a oti hai obi bi asai amanga obanchi asai boy edie benti mawie enti yanko yo di yanko bra se de papa na sum na no enti se o papa na me kan se kontoa ne pe di arewo se no ye kontoa ne pe se de wa ye do ya ti this yo okay hey enti sa ne wi asete hey what do you can cancel hey you ready se sa nyumu we no ensem wase o na obo ba keke hey let me say ba na jasu jechi enti as kwanto na po and ahoma esa ne he ne kon ti kwa uma he hen woda he ye twi ne bo so no no edi adu we don say na yita pay pa former finance minister ai one enkomo ba fia ai enkomo ba fia we nsum na no a na wabobɔ ne nsa edi aso ai odwe ne yareba ho me yareba ho
share. Asofo enyonyamfo kra de omo atwi de omo pieta twian na wo ya beto ne te asofo ani ebu omkura mu bebere emu omu bi David we mo wo me smart too wo metwi pieta fanwam sisi ya tie nyina ye buri yan ho a ne ahwede oba betu yefo nyansafo Debi aka asia ha gala ehu asem ya na atani general mfoni na da ha ana krata atwode abo ne ho se aban no egusu keka ne omasie ni na tumi a yatimidi kɔ epom ekɔkɔ ya mining ko tu fom agudie no sa tumi no mo hwɛ no omatwa sa tumi nim ya ntimi nkopom ti ɛho asɛm ɛda hanom sei forest no kɔfu otum agudie ɛsɛsɛ yɛ kwa ebretu ɔyɛ ataa mu nyina adwane nti ene atani de no as want na ho na former president Kufuor ana oka edi a chensem trofo bia se asem bi ba yento yebo ase asem bu won mu a edi he keke hwena no nsem bia ba ya boy yenko ka bi we eno wo maka ka obi aso ni hobi o maka unkwa wo ka bi hwe benya asem nti sansensem bi sa no ene we yare na we yawu na we no poison na we say nsabe nsam a emfa oman Ghana esikasem engina yie no ose ye hwene ye ngigeja ho nsam ka ti former president nsam aka di we no we say ti we aye daily graphic anape the custodian de bokata no ena edam animu yi na eye owura tampuli eye mrahye bedwani wode atodwa wo kire mu se Dr. Baomi Nyankopon ya aduma yakoto aba no 7 December ni wie na ebia nafuo amiedu achi electoral commission babobo a eye de ya Baomi adia no bebo so no ena adi nkonim na woni nkonim no so saa keke obenya mrahye bedwamu dom tetreta no so afa aka ne ho na aboa me na mamuo na timi aya akono abanyoma timi enso akonanim chenu wasem de oboka tai edi aba electoral commission wamo chairperson aya maame Jen Aduko Emensa wo kire mu se Ghana fo nkoso ankura omugidie mu na enyaade ase wono wa bre oye opanyina wo hwe asoya ne so no mbeye nyoma bia de wo ha beba o mehwe sa abato no emu beda wo fenchim kroje do bedi nkunim ono a de bedi nkunim ye nane no da bi ye nkosunsun wi ase bia hunamani na ene de kro na asabi nsusu a abetifi bla se bedwani ono kura ye osofo hwe eye enuane ni kura ye dwumadi ntoto yaso owura bra champon odi wa hanom no nyasam ketwa ne nyina ne se wose economy no yakopa da roma esansu piga biem esi ni dada mu nti ade na yasam de eyasam pache wi ti asana wodi no asekere no enwo asem da oboka tai enya abetifi MPO on de ne we are anta oswafo hwe sikasam so mumu o anya the custodian na working okay I mean oh okay also said we see ntias no ye ne yase pa bi we no nwi wonti ho ba ko no nwi nje na ni nti ho sa omo ko to aba na mo hwe de nwi nti ho and what no ya you want to continue for that afro my so mama carrying na obi ani mi o ko na go to amana o he di wo adi ti mama no era se no kre ni oda first yi nwi ni ntiri ho ni o to so de mo ana to so mi no
Akua don't go na hwan. Akua don't go ya oni nyame don sada. Hwan dem so so mi. I think say Joe Gatti ba no. Ampo mu nyina ni. Akua don't go na wa body ti. Akua don't go. Ono nya butire. Oye oba, o do kwa body ti. Ana. Wa de ayi eduku. Abo eni ti so. Ana CBP form so de eno Ono so gele bi esi ntiri so nya senketo a. Ai ampa. Sa ma me no. Ana yewura mahama so no so nyi ni ntiri ho. Kwabo. Number 3 there yi. Ono so say nyi ni ntiri mu. Number 2. Consolidated Joe Gatti ba no. So no so nyi ni ntiri ho. Aha. 4. Ana hwan. Akua don't go na 24. Akua don't go na 3. Mai. Akua don't go nyi ntiri ho. Me unity. Ba akua don't come in. Okay. Aya o yi ti so. Ai, onwi. Ba so yo ba ti. Ana bi. Kwabnandus. Onwi cha bosom. Oni mi shere ni ntiri ho. Dabi sofu ni. Ana yin so Kofi apalo. Onu nyi won ntiri ho, enyi won ntiri ho. Ba so ni mfui. Onde ne mfui. Nti oso ukoto aba no ahwede enyi won ntiri. De tiri afu. Wa na fem pause so de on so wa seche. Wa kata so. Ni one ne baba etwe manso no. Matu aba na. Mo openi kwa mbedi akon. Mo kan kire ne se. On na ono ani suri ne ban yedi nkire yen. Ni wanya sa kwa me nkroma ne ma no one na ma oyeye no. Oh. Kwa me nkroma ne wa be. Wonye kwa me nkroma. Nada we ya sare bedi akon na mfren sen. Kwa mbedi akon. O de kwa mbedi akon. Se o de kwa me ne nkire se kwa me nkroma nti o nso so o de kwa me nkroma. O de so o de kwa me nkroma. Na wo ye de oyeye ne ho yi. Oh, ade na yesa. No fans vote you. No fans vote you. That dia okay. Some fans for me no mo kasa say. Wo mo so butani ni nkasa. Na sa o kasa bia ya no ye. Settings nko a. O meyi ebe yi. Ebe yi. Kasa mu. Eto patamos mo ba la ka bo. Yo ton we dey say katamleke. Anne ebi emrofo no wo mo nwen yen ho mesi o mo nwen yen ho we enye sanso no kasa e ka sei ke se brofo so buka o so ko speed de ayi mo nkire no nam de ye ni biri abiri kure o dada ba ono da 12 de ono kwa na ni tiri so de o hwa ni de ntimi afu e ko ke ntimi afu enti o je wo ade no koto aba na hwe de ntimi afu na o re ba ku so mi tie ye e go fo ntimi odi o obi se abi bi ni communicator bi o o si etumufo a mo etumufo a se mo nto aba ma ayi ba omia na mo se mo ntia ase o beto ma mahama e simple se de o betu ni nie wo ji pipa na wo to number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 wo do 7 ne pe no wa dai eno anu ato ma mahama tuni nyina na je se na what was I don't need education. Evil thinking. Evil dream. Every padre word yo. Agene na to adwongo mu. Yeah. Was it for you to and the background so yare nti. No ato aba na 1 ato aba na 2 no ato aba 7 wa. O ba ebi ni mo asem mo eto nkofo ebeto aba afiwe no. Ebi mo de o mo kan say truth be told. Enkofo abrem pipi ni ndis. And ya no crew. Enti de o mo kan say ono no aba no is either onkoto kra obekoto nso obeto ase no. O eni anka menkoto. Mini di papa 10 na akasa o mo kan ase. Obeto ase no. Na onkoto. Enye se na o maboa no wo ba bi ba ko no mo kire o madwene o like randomly. O go fa bro. Oso ama brem pipi ni ndc no. We ba o me bibi ayi bia. Ogbo. On say me ana menti ase ye kan ye se o independent candidate na oba obu o manifesto ebe de akoyire no obo metima aka se na nado danko akufu ado man no nyame anukone bia no wa akoma papa obetim bia ye nyoma de aboa Ghana but it's na manyo kuo ni nti wanwo eno ma manipulate papa na mo papa ni se oye confuse o hu de oye no ho a ene ye hu de ye hu yo anko ye se obekono te bo ho
So Arsenal ni Liverpool no. Na perform na control. Wo hwe ni saa. No apani ba bia so de akoda. Ye kuma so o hwe mi to. So omo ye omo ka say independent candidate be di o man so a. Wo ye o man na ye yentimi yire no man mu nkonta mi busa say amamu ye nko ye ayi amna ye omko tutu am di besi ayi cathedral yakwati MPP general secretary akwatu. What is yakwati MPP chairman akwatu? I said on Crawford be to abetia wo mi. Now what is MPP chairman ye bondi? I because see no no dey so be to abetia. So to me there's no difference between you can say political party candidate and independent candidate. As you be and mame. Independent candidate no kura betimi aboa ye kura chen party candidate because party candidate no one doing the party no can you. But independent candidate we betimi afa afrafra ye bu o man no. Am yen da yakọ ani. Sa nkomo no wo ho but ni nyina kokọ wiem ho aye bebre. Men no person ye bebre a say political party candidate do o man so. Ye wo hwe yen constitution na. Ya wo kan be ye adwuma unless say ye temper ye constitution no. Because the constitution no an ye use a. Constitution na make provisions for ye wo executive. Ye wo legislature and your judiciary no ho. Until now, say yenya executive need to be an independent. Who executive no sure that who to me but who need to me is how. Who to me no mo to me ni wie mudi. Eye legislature no. So I say it is see how mo parliament ho no. We NDC ni, we MPP ni. O ni MPP bi akra wo ho. Eye den ara wo be pese wo benya majority. E de adi udwuma. Majority no Ekokoye NDC ni MPP. Is it not the same thing? Same. That is one near being say ampa. Yeah, ready see yes, I experiment for fro. Yes, the be fro. See Ghana dey say I ko boy e to pa nya foforo. E won e be me ya hu jam parliament wo. Adwen e ba ne saa. Enkrofo mu benya mfaso ne more MPs. Cash out. Cash out. Eti always so say me boa. Yan hwe say the parliament TTCC yi. Oni mu krofo enya so mfaso. Minority for no. I'm telling you. Ombenya. Omo enya so mfaso tu. E na MPs na nkasa so enya so mfaso. Because bibia ni a number ni no so. Enti sa na ti a e wo say yan hwe kwan ya be fa so e be convince wo. That is why to me and wo MMDC for nsem no. Ya gie firi wo nsem a MPB timi sore ekoye obi report to say we mean me ni nya adwuma. Enti munyi no. Ampa na eyi no. Because of that. Based on their working no. Enti say ye pe asumdwe ne say the work na. Your constitution no. And one also ye pe bibia no. Sure. And they no kre. Because me say another thing kana me want say. Parliament na nka say ni kwase ye ne partisan. Parliament no. Okoba udim. Your country bu onu ma who join the political party until contest for parliamentary ayo. Na all they always say ye country be South Africa here. MP for no wait me kasa kwa yempe no. Yenya na president ya. Union what is your friend saying? Oh. Ramaphosa na. There be before or no beba no. Ye no what akonwa so yi. Azuma was a baby Jacob Zuma. Yeah. Say Jacob Zuma no a sitting president. Ono one party MPs. And omo initiating impeachment. And an party for any G2 mu say yentu no. Ghana. Ono one party o. Ghana impeachment Ghana two no. And omo san kokko fa. Omo ankasa omo candidate de ne bae Raphael no. E de ne bae. Ghana. To me, say you could Kenya. To me, can Ghana because as no constitution we use as soon as and also almost to obey Mampany and San Makwa to sa parliament in the side of my new man. Now, Kenya also say because of deputy, president. Yes. Matis on one crop for MPs now, because some person you know. I already assume a Siana Yanko Pompeso, Uchimoko Gunani. So, no, the be a Uhuru Kenyatta. The Otis way, Ruto. Or the be in a boss. No, so what the be no crowd resigning you? Yeah. Or resigning ye cham for Nina Tre, Kenya for say, the boss near Bronsam. Or no Nyamiba. Onyameba one about. I didn't know.
ɛna yɛto aba maa wo ɛna ɔmo si amamu no ohun so fama me no ɛna wo deputy ayi ba be obi a wo de wo ani abre onye ni bi fama me no kasi ye gene kwa enti ha mo nsɔmehwɛ fo no ya no ɔmo hu fama me metima aye campaign ya woni yi ya mami emu hu saa fo no ɔmo kana so ɔmo sɛ su ka ho ɔmo hu oguguseku kuseku na kasa kana na edu de mo tratra ɔmo nsɔmehwɛ yɛ so opani hwɛ ne ene aboɔdzen yɛtu fam aboɔdzen ebi ni ayi galamsi a yaka me se nkrɔfo a wɔse yɛ buru omu nua wɔ Ghana ha paa yɛ ɔmo matwa mampanyinu mu ahyia no o buru omu nua galamsi ekun yi ɛmo ɛwɔ se yɛ bu omu tiri so buru omu nua yɛ wɔn matwa nanado adanko akufa do ho ahyia no wɔn yɛ abonsamfo yɛ nipa bɔne yɛ wudifoɔ wɔn na kɔmisi papa no wɔn na dada papa no papa ni gya galamsi ekun no ɛyɛ ɔmo political party one na party microphone no one no meti dubiri aso na papa no abacho yapon ayi one abo ebe shiwale 857 because ebe na lewu ayo one na kana na gwa gwa ni biri ye e ko nya gam say ko na nya ne kira de explain na mo amatimi adede papa na de mo personal interest ne mo funti mo dia dada papa na ja akona menne hwenkofo gbo ebo papa nti so e wasa wotumi ti o mase say they are political parties. And then the core mandate, and I said the core aim of any political party is to win political power. Yo. Enti adie bia no ebe ye ohinta duache na wo se yi free ho. Yo. Ni se wie ya kwa sa beto so no. Afin ye say tata ma mu dwane. O se ye to aba ni wie ye beka ho asem. Ye tu ya. Na ni na si so ma sa tin krofo agumi. Oh, every say dada no and then yes akuya omoshi and yes akuya na ni eruzi ye be ko operation no tie ni ma bia ye be ko eni afre adwen nyame adoma o kena no pa ebo no nkunu pa mu aye ba mo ho enti mo nkonko mo shamfan ye mo mpe no nyangu ho na mo ye ba ye be hye da twagya tum se foforo no wo ho and the mama farmer who mama farmer I'm sure okay mama farmer for any ma di dada no anamu anka sam pese moto twene no mo hye da nya numu ho na mo fa yi so ye ba ye betwa gya to ye ba nso e the city for be ba samfan ye dada mo so be twamfo nyi ye ba ye de ayi joy for be ba ndi etwa wo so be ko ye joy daddy ye de joy be etu wo so de wo de tum ye kase ye bo no a okunu na oma san hyase no wo mu hyehye nkrofo no but yabo dia o kan metiase o but me hu ni say anya hwe no no bebo aka ada no mo ko bi a samfan no mo hye no o ma hye excavator so obi excavator asesi konkon so mfie bebre ni ba ku bi de ba na gina ni mu a o ka say ba wati anu ya ai o hwe settings na settings Gana bro na be tuma do kro mo Ghana na mutimu kwa sa be tuma do kro si e no wa no gbajai tie sa voice no eh doctor sa voice na na ka san se wutie ni ya eh doctor aka 50 something days minimum say no na mo kana eno a brother before the minimum so ma say sa aka 57 days hwe de mo ye betu atia mo o de se wutie voice na ye tempered o de mo san nko tie biem sa o se your phone settings ya me ye be ma but me fro metimi akasa te se oba o beti o wasumi se me oba na ne kasa omo tuni voice ntu de mo pa mo nsan nko tie biem we be ma na ne gina ho kasa o me say be ma ne gina ho ejani dem a ogina ho lecture ba dia obo kan ma bi ko on se ba ku bi su ho do ma small scale miner bi ono so de o machine and ono ka se do o machine de but eno nche se ye nyama nkrofo ensensuo ntu on do ofu aso ba no trend ye ba de na when dey trend me see settings nkwa settings and the actually bibi na nkrofo ehunu se ya san hye okon na se okon ben okon a wo be ba wudi kan afra me se dwane we dwane as a police ni okwa kwache kromfo
what the wow comfort no sabi na dwen e da techem na so meja yo se do meja sa de no kra yi on very say mo nya bio attorney general aban ne say aban na initiate process a or dey eba be de ba de on be stop or dey ba be revoke sa ayi license no sa amra na himfo na jitu mu ene ajitu mu mfie sen ni 2022 year no 22 year no jitu mu hwan na net akonya so enti mra wo anka so agye atum ye hu dede o se nye o be sesa no na wo be gye atum no oni minus ne nkrofo adwen ho ena mo MPs na mo se se wo mo boa mo no ye de sa mra ne bae no mo wehe o mo na gye mu o no abo akosi akaka ho ofo se ayi bi MP ka ho ayi ofren say achiase MP of amanfo oka ho Swedru MP oka ho oluwa oka ho no mo nyina ate ho no mo ye say ya de atum say obetumi akokwa ebretuom akotu fuma gudie wo ho 2022 ya you people should check da ejitu mu si omo be stop omo tu be mfie mienu nie no omo ajitu mu enti die na asi omo hu say nye nti omo be kan enti omo je tu mu no sabe na adwene ne we he ajabo se ne kan sa sa omo dabio enanu ye ya ye kutia galamsey yes yeah mu galamsey hu asamba ye ya ye kan ene de sa amra ne betu manim ekuo bi sori ye se da bi sa krata na ide abetu manim no se wo kun fam agudie okro no asan ka se ye nsan mankrofo tumi krata no mumura kwa ibretu onimu a na obeda akwa tia galamsey no ekuo ne sori ye before mo gi atum omamu a omno mkokoji tu mu adwin mom de na said you twa sanin se na chia na hu na sa ba wa chia na anache so ye ka kire se ye kun galamsey na ye kwa ibretu okra de e me de okra na beba wutirim se ma obi kwan no monwuram ka kum national ho ahwan e na no se nkofo ne nam ho se mo ko chinechi no ana mo de na ayira adan mo ka wa bi atofo mo ana ye so mo twom ani kurukuru adan a wo mo be he so menya fam agudi atu a e kasen ye pese ye kire se yinimi nyansa chen ye nananom a wo fa amantia ha mo agya kwa ibretu ya man no yinimi nyansa chen won do ko wan tutu an ye yo omo popo mpa godru sa e sa re mo tu ye Ghana amfa so be na enya fi ye say ye ja tu so ai kombe di you abie mo akire ha ya ye too good ye kotoku asase so awon ahim fie na konkon he enti fa so be na enya fi no nkuru bapa ho ayayi no nkuru bapa ho be ja ho eja bo ma ye Nyankopon ya adom a memre de edi eni kotoku ba ahema betena konwa so mfinhia no aduosia mienu ni yate atom ho ne de oyeden ye beka ho asem ye kona yakwakoye amamre ne amane na ya hye ho fa kese na fei enu achi no kutuku enhema ewo kutuku nsa ase ni mu no omu nyina so aka ho abomu atikuo a omu pa ho ntoma enti nyame ya adom a memre dai oba ahema na boboa no ni fie ena dwumadie no ebekoso enti ya ma me ahia ho ada wo so won kasa yate okay enti na ma ne bo no eno no ma ya na ase ne emfansi na yam to adwumadie no so wa haro ma Energy gas filling station 7 kan Mass Energy gas filling station 7 kan cho na pay se o pe ba bia kwa akofele wo cylinder no a eya no aba omo ho sanse omo de omo ye mane akono kra keke ubetumi afre won ewo telephone so omo ba be fa wo cylinder no no makofele omo wia no masan de aba be si ba bi omo fa no me pa cho atem dan ha ya no omo a odan aboabo kwantempon so no omo wo ufiri aboabo na wo ko odan won sabe nkum so ye ni dikan otra right sander ne sa washing bay na ye ne wo ho no ufiri odan so na wo buy won sanifa so otra first one no second one no eno na ye Mass Energy gas filling station a ye ne ma ye wo ho nyina eye kama no me pa cho bebre over frame was 0532 929189
0532929189 and 0554391610 0554391610 and no number be friend na yetumi agye wo so kama yebeda na ye ho ye ba enkomo ewo fie ha yebedi ni nyina de amawo eno nti enyi fidie no emfiri ha ye kwa aba na fe ye de enkomo no e de ahihye so wadaroma tiwe ma me ba ye toa so. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Adwuma na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so ohie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edudie adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwade nkratoi atum. Adansifo a edwin baby a obenya adansi ho nyoma ne bo wo fom say blocks cement iron rods roofing sheet F cancer roofing systems abamount omotonton durable colored roofing sheet alozinc rubber and plastic roofing sheet galvanized roofing sheet smooth aluminium roofing sheet rough aluminium roofing sheet color bia na size bia opebia no obenya bia mawo na seba no roofing accessories nso a say rich caps valley gutters rain gutters side stream and a silicone F cancer roofing systems ewo long span roofing sheet say IBR, self-lock, or size ahodo nyina, and a face standing seam. So we long span roofing sheet order. Achan 4 days. Now the good dinosaur acting in free home. Estimate to be a amount so a free. Omo carpenter for a what experience. You didn't hear good dinosaur pa. Chese Achimansa enclave hadie. A dinosaur body. A dimba cope and obiaka. F in cancer roofing systems. Omo hollow block and a quarry blocks are add ding and also size ahodo nyina. Cement brand be a pebia. Utuatong and now todia Adwuma. Sabano iron rod nso a or size ahodo ni nyina afa plastic TNG size bia any color bia corner molding H clip and a U clip wo achem down baby akobia odikoja okwa na so betra achem down ubetwa bibi kakra bi F in cancer roofing systems a supply anua quarry stones quarry dust so Tony Mama so 10,000 Ghana cedis a omo wa chede shronko ye was special packages and man sorry schools any contractors building materials a ohia no so sika ne nso a ubetumi atua na nkakankra sane e wotu susu no na seso a no abeje neoma no F in cancer aye adwuman over 30 years enenti ehu bia anim omo epa anua abo any cement no omo nko F in cancer roofing systems branch a ewo Ntiamo Hotel Junction abo kwan so omo so a epese F in cancer roofing systems ebo omo dan so mom na se uhian chance de bodan so ene adanse ho nyoma nyina no afa mo ne chrem achem dan adwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367 F in cancer roofing systems still anointing. Best man capsules and yasem pajamunu enmienhini no enutai no ehabama no yasai de biaka ho amemwa de ne papa onumani chirebeyin na bema na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no numa sesei yensimi fomu bema bia ma ne sanka bi so sisi na ya eye the new best man capsules ura baby eto no bia na ye bema bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center amwo suhum Hamza Street and Akofa Best Man capsules. Ayasa Semu Kinafu Fure Kuradiaba. Say, the confidence crowd peja. Nemanwe, Obian to be common kumu ewofi. Bema Nija Watonyumuno, no Banasu Fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafu, Oxiniba, Kennedy Drugstore, always, Chumesi Drugstore, Kufisco, EK, Esimai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanum, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache,
and his whatever. Opadodwa for 020-8288-099. Ememe monye meswe yeni na nebo kengenga. One day, no matter you are. One day, Sanya Utibia, Vivian Brantier, so far went to you. One day. We are Zafumba, opposing ye, also Jenny. One day, I'm Penny. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Simano edu enan enabo apa anopa nonkron eho machi eni dwumadi agusu awo etie ofre me obuoba ofori amanfo. Anopa yi yera se ofidie no da so ada ha na utie die honhom no ka de akere oman no. Frempon Enterprise adawromenti sika fam ahoden wo ho. Oseme kan kire wo say upe provisions ho niema say ya milk ne ye kan ka ho no eya no ato afa ho ate esi kire ye ba ne mo local rice ne perfume rice ne ye kan ka ho a ni nyina kwa wo nsabe ka bi na sisi akra de odi abetum nie osi en kan kire wo say upe eye provisions bia cosmetics bia say ye drinks nsuo we know the sin a home appliances ne electrical appliances no o ni nyina bia fei office chairs nkonwa a wo betena so wo office hot said ya metete su bi wa hayi enu bi na wo pa wo call Frempon Enterprise ho a obetimi ahwe no wa ma obi kama pa afei mfidi a ye de epam eye ntade mekire industrial sewing and knitting machines no o ni nyina bi a wo kɔ no ho a onsa betumi aka we bie cold store asan de aka ho cold store ne de ewo eye Absa bank no a oni die no hwe no supermarket na we bie wo ho no ɛhɔ no mo ɛna cold store no ɛwɔ enti sɛ wo pɛ enam fish sausage mini gizzard ne ɛka ho no ɛno so wo kɔ hɔ no mo a onsa betumi aka ne nyina ebi ne nkrabata ne dɔɔso okɔ Absa Bank, Kane Barclays Bank, Womo Animu Honwa, or Ho, and Quantanum Oka or Liberty Lane, so near Kuna Nabro Sunny Dear Mushe, a fe Mandarina Hotel, so I see a ho. Me Pacho Yanwa Co in Quantanum New Market Honso. Na when you want Aqua could D E Ja 0244897525 and a 0206 473953 0242111236. O fresh number na obejo so ye ko ahoma ne so na ye ni ura Jude Bama akotwetwe enkomo oye convener edema election watch Ghana ni nyina ne se omo file right to information request ede demande eye enchirichirimu ni hwehwemu ede fa ballot papers ya ye ba be print no see the ama contract and no mo pese wo mo gi enchirichirimu bebre no a and nti yen kono hono ne yen nko twenkomo owura Jude otie nkan FM so ni ma che hello Bomboko amapom ye pa ye de radia se na wadaro ma oni yen atie nie se mo file RTI a mo demande details of contract ya yede ma ya omo no mo be print yen ballot papers afia batfo no emu menim se no kre wo mu awada roma nchiremu ni sen but you in the file for an RTI request demanding for some specific information concerning the printing of the ballot papers by the Electoral Commission. Na edie ne necessity ye we need say with the PPA act state institutions like Electoral Commission
is they have also more contracts, also go into a public competitive tendering. Obia any printing should be able to apply and get that contract. It should be advertised on TV, daily graphic. Everybody has to know about it. But this time around, yes, sure, no, them nothing like that happened. That's why please has to write for the RTI, request for the RTI information. Is it that more in share than you on the information now? I'm a person who keep myself abreast. Ghana, could be a mind the corruption at the dollar rate. Now, yes, we impeded the madam obo continue for a very long time. On the yes, let's start from somewhere. We'll start with the electoral commission. Let them be transparent and all that. We are not interested in the value of the contract, but we just want the transparency in the process. In this actually demands now, you demand the number. Why about 5 demands, and all of them are on specific things. I pay just all based on transparency. I'm making you fight through the demand. Yes, Intina, my next question no say odi ebe famu kakra. Okay. In the the date of publication, our advert then time was start here when the date end. What medium did you use? Either the TV or the newspaper or the radio. Was it publicized in 1st January or 1st February? That's the information we need. 2, we want the details of all the companies that applied for the contract, i.e. the name of the company, the address, their contact information, and business registration document that they are a registered company that can work in Ghana. So that we know, okay, a lot of people applied and you pick this date. It wasn't a handpick. And another one too, we just want to see the selection procedure how they use. With things like that, political parties will ask, did they have CCTV cameras? Did they have security men at the gate? How secure, how protected the places? That's what we want to see. Did they watch all those things before giving them to MPP? Now, I'm not to prevent their relationship will affect the business they are doing. These are the questions we are asking from the electoral commission. We don't want to know the value of the contract. We don't want to know anything concerning cash, but we want to know the procedure they use in selecting the 8 companies. That's our request, please. I see. And Obi so Becca say, why now? Because almost show processes yes, and you know to me accredit to almost say bano timely update on one more activities here. This current commission, they are doing their best. Indeed, why now? Okay, in the past, the ECBMA contract this year, we discussed with the political party. Now we should win one discuss it. Nankatan Oye Nadie. This electoral commission, if you talk about giving information, they are very fast. But how credible is the information they give out? Anyway, we shouldn't jump to anything that comes to us. They didn't do it. They didn't even discuss with the political party. The political parties don't even know the printers. So they wrote to them that these are the printers, which is not fair because their motto is integrity and transparency. And for people to have integrity, you need to be transparent. So we are saying that they should have been even transparent to the political parties. Oh, you're a company who want to apply for the printing of the ballot papers. Companies, you people think it's not right to be on the ballot. Not political party. We have to say, we NPC, we NDC, we free me. They do all those things in the past. But this time around, they don't. This current issue stop doing it. So let's not be happy about the information that comes out, but let's wait how credible the information are. All right, Inti, what are my to me are presented Yamawomo officially, and I say you are here to do so. We have already sent it to their office, and we have the scan with their stamp on it or everything. They have received it fully, and we have already copied the RTI office also. All right, and yan koso anwa atwene yemu ne yehwe de yebesi bibia ni enso a yebeba ne no aba bedi hu komo. And a very quick one. Very quick one. I'm on the electoral commission WhatsApp platform for political parties. I represent my party on the WhatsApp platform. 4 minutes ago, they just posted there that they have now satisfied the number of
ballot papers they are going to print without the political parties understanding. I.e., there's no certified provisional register, but they are saying they are going ahead with an imaginary 2% increment. So the list that they have that they are working on, they are going to print the ballot papers, but they are going to increase the number by 2%. And they have sent us the breakdown and all that. If your people can send me hello on WhatsApp right away, I can share with you and you share with your people. Yes, one more release, no me wa ha no more. Omo kire say some printings never because of omo to me are finalizing on the statistics, no. We are looking forward to see so omo in the coming days ni aka ho bia no me beba. Yes, with the statistics, it should be with the certified register, not provisional register. Not even certified provisional register. Into the imaginary 2%, normal people raise alarm about what they use. But that has been the practice since 1992. That's when there's a certified register and they add a 2% increment. They don't do it with provisional register. The only difference with this one here, say provisional register, no, I know so normally there's a 2% increment in account. Yes. So what is at the end of the day, lesson what you said, we have 52,173 illegally transferred goods needs. If we are able to confirm that and the better and death registry also bring their documents, and you have to take those people out. The number is not increasing, the number is decreasing, but you are already putting on 2%. Of which when you see him say mostly no, it deals with serial numbers, what ballot papers and so. And you say serial number no before wait me generate, you know. I just say wait me conclude on polling stations now about for no ebekoso. Yeah, into one of the statement about one of public in about that's a raw statement. But with the breakdown of the polling stations and all that, and they sent it to the parties where the 2% increment will be at Jomoro and other places. I'll share that one with you. Okay. And with those ones are one way, and they are doing everything imaginary. We are assuming we have 100% turnout. We are assuming we have this. We are assuming, but this is election, the future of the country. We need to be specific. We know that this is the total number we are looking for, 190, not 191, to avoid overvoting. But these people continue to do the wrong thing. You know, my brother, it's not a fanfare of who gives the information first, but it's a procedure of who gives correct information. So I'll plead with you, the media, to all join us to seek transparency and ask the electoral commission to abide by their integrity. Thank you very all much. All right, Jude, you're now saying things here and to be any ever about champion. Anytime, any day, my brother. Let your people send me a letter. Jude Bauma, a convener at my Election Watch Ghana, and the end of the country come some 26 minutes after 9 a.m. Shannon Somati. I don't need you made anything on Fremi or Boba or Furi Amanfo. Enti Niana Jude Ekahwa Semono 2024 ballot statistics printing of presidential and parliamentary elections ballots. And electoral commission, as I speak right now, just about 19 minutes ago, and I'm posting here our Facebook page. I say the electoral commission hereby publishes the ballot statistics to guide the printing of the presidential and parliamentary elections ballots ahead of the 2024 general election. In arriving at the ballot statistics, the commission took into account the total number of voters on the 2024 Provisional Voters Register, PVR, plus a 2% increase. While the commission welcomes and encourages a total voter turnout on election day, it also recognizes that not every registered voter will vote in the 2024 general election. The commission is confident that the methodology relied upon, that is, utilizing the total number of voters on the PVR plus a 2% increase,
to guide the printing of ballots is adequate and will not result in shortfalls or unnecessary wastage. This methodology of adding a percentage increase has been used by the Commission to guide the printing of ballots since 1992. We entreat the public to trust us to deliver on our mandate. Thank you. Enti nia Nensasha say Samuel Tete or your deputy chairman on in charge of operations and or the krata we edi buy enti in summary yon person mo chire nyina ne say unse last week and omo edi krata ba bontin a now omo intention was to start with a year notices of pool no and omo yes enka omo ba be printed ya bebobo. But Electoral Commission for NDC for issue. Emma later on, no, other political parties, so they all joined in forces. Emma commission a free one. Into almost I call IPAC meeting. Putupuru. Emma how many commission jinjin hono. Majority of the political parties here call hono. Omu nyina drink ko baby baako say no. Say unyam provide register no the year Giatum said this is the certified register no. You can't just go ahead with anything. So you have to work on that. After no, then you can use it as a base and as a domain for whatever work our person away. And what the practice has been is I was say we provided ballot statistics. Say no na no me chire mu de chire o. It is a wofa to say odan ana abuabo deba grounds womo register no a ye wo the friend say serial number in the serial number dey bia akenkan mu no some fa free alphabetical order e wo say ye fa free a for no a a for no nyina be wo mu serial number b for saa de kwakwa kosi omo kura z ne ne kenka ho no. So what I say with a unique number, I don't know my friend is serial number. It's a receipt. Into receipt is say your serial number the man receipt bia. And this will be TB no era you be 2 free mu a. Unse sa adwen boni eba utri mu a. Na wadwen aka te say wo singlet no. Unyansa nyina na kaka. Into the wura free no say a serial number into say me 2 1 ni free mu e den ya 2 ni wo ho. Say me 2 3 free mu a. E den ya 2 and 4 ho. In the 3 essentem eno ne boa wom emo mutimi de omani di akire se ampa ballot papers say ena akọ adaka anim enipa say na to aba register nanka say enipa dodo say ena wom enti we enum nyina ya adwuma a was a commission ne ye ansa no aka say or the notices of pool printing hyehyɛ so ballot papers no so wontumi print both presidential and parliamentary no until say you be unu sa statistics we nyina no you can't go ahead with any printing into commission no tiase and say nei omde krata ababontin say oma release statistics no and this one they will not release it to the general public but political parties now stakeholders. So I would want to believe say now all the political parties especially omo eco contest no obi answer aka ne copy but still nan commission say register na omo de yes adwuma we ni nyina no provisional de imaginary untimi certify because it could be say before we finalize no number na no na person de printing no ebi na swati ebi kura na ekosoro eno na omo kire say omo make room for eno nso so that is why they have the 2% increase. Into the percentage increase na abano will fit in amana aye pepepe. That is the commission no position. Into krata omde babo ntin na machirichi mudi ama. But I also believe some people in NDC especially they will raise issues about this thing in the coming days. Into interesting times ahead. Nyame eni hine Ghana ha. Odi Media Network ena wono so ye kan ho asem de akire wei. TV, air conditioner, fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, blender, microwave, kettle, near can hone there.
Ope bi a ya no ato afa yen ho. Se wo sika sem yo enye wo oto fa ha wonsa beka wo de. So ti no an se wato afa yen ho no na wabɔ mɔden a betie boɔ no ukura sika a utua ni nyina ni mu animu no a obetumi atua na mmom sika no enye ni mu animu ya utua fa efa no watua nkakrakra atem dan kwantanum ye ne MTT di no ene di ene mu hwɛ frɛ yen 0539500514 0539500514 ofren a ye beje wo so na afi nkoma wo ho ne atumi ahwɛ di ye adwuma adwoada kopem memene da menka nkyerɛ wo ene ana pay se emofra no suku kro no de ho hia empanimfo no de no nso saa ene ti wo pe suku pon akwakotoa nwomasua so a yempotem ha ne no ane Akim State wo gi adesuafo free sabre edi akwakwakosi eye November ni December mu ho baabi na tese woni wia no enti ma ho nye ha ne kɔ na nso kokope eye admission no ebi SSC wasi ABC ni kura betumi abao afei mu amachro wasi na wi am wahomegye mu no musu betumi aba HND ni diploma for kura the 2-year top up program no baba ye afei your professional courses bi to say ICA Ghana ACCA CIB CIMA we no nyina wo betumi aba besua bi mature students nso 25 years and above monso betumi aba weekend school nso course ntimi me da ne kwasiada adesua ewo ho KNUST ene affiliate wom to wie school no a eye wo mo enchen na wo ba na wababegye abodin enkrata no www.asuc.edu.gh eye yen website a obekọ ho no mo na wakwakọ hwe a lot of womo niema womo de egu ho enomo programs ayeye your business programs bi to say accounting, marketing, banking and finance, human resource management, engineering programs and so your electrical na say electronics engineering, afi computer science ni nyina ekoso ewo ho, discipline, excellence and development, the greatest name in university education. Frame 0558 633957 0558 633957 0207163787 offer sa number we ya ye beje so na fi nkomo e wo ye no wadi achem asene ye ne amusie no unduru asene kro ni mo aboabo amos asene kwen so asene amusie ye side ho a e na obehunu yen Jubilee Hospital semen kanche osapomuden de wote se ye ka ho asem a e ya na wetimi atie bi atu ho anamon si ye je wato ho ne ya hwew se ye gina so ahwe am akwa wadwuma afi si ye hwehwe odwon so wunsuo ne sa ne manim laboratory facility no wo ho eno achi enduro bi a wo pe no ye pharmacy onsa beka wo fa yafunu a ma doctor fomfo mani ni wachi eno ye frɛ no antenatal no afi wa wo awie no nso ye wo postnatal care nso e wo ho theater wo ho to de na wo se yakoye opri han ye be ye fa kwa ye gi wa wo amu afa ho afa abofra no asumdwiem eye Jubilee Hospital me pa cho yo fidie ho firi utiri sukusu na ase ye de be sone ni padua no so ahwem ne ahwe baabi ayade ne hye ne apa no aduro wani anase wo se ne ha wo a eya no ato afa ho ye wo canteen wo ho insurance nso so ye gi aban de ene ankrankran de e wo yen ho eya na wa frame 0244 575799 0244 575799 wow kama odan boabo amanto ne ho akade wo mo age e de ato on abam ne akade binding wires ne wire mesh ne head pan ne so wo se de koja wa eno so de be koja wa kaprekra wuntia e ya no abomode ahye ne so e de amame afei ude eno ekonkon ho a ye supply miabo e na quarry dust odan boabo ubehunu yen e wo Akim State Junction Jubilee Hospital nchen ho anso ubehunu yen enkwantanum new market nso ye ne Frimpong Enterprise no edi animuhwe suadru behunu yen wo Apiani Junction ena afei eye achiase nso ye wo ahwene ase frame 0244 166937 0244 166937 ena 0208 299115 0208299115 ofre numbers ya pepiase Ampedu Enterprise ebeje wo so afei is Chart Herbal Center woman omodi the new best man capsules no edi aba eboa eyi mema merima ye edi pa eni ti wusisi na eya wo ya ana kokramaton tohwemu ne e frɛ no brofokasem se testicular cancer
and I say penile cancer no and I talk wo topi mu a adaro ma ya no ato afa yen ho no mo obi wo no mo okodwun so wo chepa gonorrhea ne syphilis tete no wakono atiko low sperm count nti abofrant means to fie ho no mo premature ejaculation and also so a hard dream ma wonsanka the new best man capsules na intimi enyini nyina mfiri ho mfa ma wa chim dan ha LB amoafo chini ba Kennedy always chumesi and afi ko fee school EKS Simin ewo Old Town Zango Junction sanso so ena Masari Pharmacy ewo in Kwantenum kedefo Martin Kumi Mr. Anson Harry Pell Kofodua called Delight Beno ena Gapson ohine na nanso Kofodua ho a in crying ye called Repash Nana Boache Kingswalk Herbal Yemfre is Child Herbal Center ewo 0244 9696 Mami Sam FBM 0244 966043 0244 966043 and a 0208 28 8099 0208 2880 99 Ofre is Child Herbal Center one ebejo so na fe woni won abon komo bia person no mo ebo still new man best man capsules no eyi wo Mary Mayo edi companies yada roma omukra mu a eda so ate akonya kasiem edi dwumadi no ho chiame edi amount so ye wie ne saa ne ye de nkomo ne aka nyina enso ede beto so kama edi amount sanse simano aduanan baako ena agba pa no pa no nkono ho akakakra nsa na maba homa no so na wonso so wode ababeto so bi edi amame maka cho se free sabre kopem se ye beto aba ne de eka 1 minute kra bibia homa no oma ho ye ha na wobowura mu a na ado de ababeto so wa ma ho anye ha de a ene ne no na nyamia na ye di RTI nkomo no akuafo nso so achiro ngadwene wa ha ne titiru ni koko akuafo no koko akuafo se yenka nkyere wo se in fact yenka nkyere aban se osra aban no sa first pa no nje first no na o ko ton koko a ye wo passbook bi ane ye de mawo sa passbook no na eboa ema yehunu hwan ene koko kuyani wabeton bi da o koko fuo entina eputu eye won eton koko no to check but omo kire se onga ye fi ho nta ma ene akwada ketwa kra tumi su akoko no akwa koton okoko shede no agi sika di agu ni botom ye misa no koko na ewa wo dia eyo maame dia eyo papa dia onana dia ye misa no because bibie ni wono ma wo de track it ni wa hunu se koko yo de ba die eye de yakowia ana eye korogin die nti amomo kan sa asem ni nyina no mo kire se sesei no enkrofo wi om koko no nkrofo wia ni amana ya homete sem kra ne se ye de enim senka first pa ne ete ya se nkrofo firi wi akoko nyene but no ne ete ne se ebu on ma ne koko ni gu apaso a onipa kro no aye ne de ane gusu a wo kata ebi se wo hata entin hata ye ni muo no ne ete obi kura tumi pejane koko ni de si ho no ye te se o nkrofo bi akowia koko no enti we no nyina eye enioma akoso pen na sisi ade ye se de akokofo ne ye ne se akromfo no ye ne se koko no afuo mu no a abre no a wonya nteye no no ono wada na dwo no na ono no koko wura original no wate asi akire nti wo be kono na wo koko no ya tini nyina de ko enye no nko a o omo nso omo ate om koko no omo aburu omo de yakwa kogu aboya eno nso so wo mo hwe se ebedi nansa na aburu na omo de ababe nya botre ha tetwi ho amana kama no na no nso de koko ye ne de ankasankasa ni wura no
wate asi abon akire anadwo nipa nyina deda no wate asi akire be wia kuku no ma no e wa aboye ho ni nyina na eno na kuku akuafo no kire se si ebetimi aso ano a e oso mo de pass book system no esan de ba enti ya twatwa homa no ne ya ni opani na kasa bisa no senti a omo e ka sa asem no na ya ginchire mu kakra e de afiri ho NDC ni MPP ebinim so omo ye pe ebinim so omo nye pe esu obia ne din esu obia ne oba oye enti se wo ka se MPP ni NDC ye pa oni NDC en ni ye oni MPP en ni ye omo nye pe omo ya manyokuo die but omo nye pe but obi so kire se omo ye pe adentia nyina ye nkoma a ekoso a eja yaka ebi ho asem ede akyerewo so omo ye pe so omo nye pe o ene ye nyina ede anim importers and exporters ye yase no kwia nnuoma bi a yese yemfa nko amanone eno so yensa company for ho a yenu won bebo ho enkomo nti wada roman enkomo no ne atia kamu no yensa ka omo e wo se yene won ebo ho nkomo a yenu omo bebo e di amount e wa ha yensa nso enyanka wo mo ina ebre no so koyi no na e wo se yehwe na ye ne sorry so sanse adwen kire ba ko mienu bi ade fa ha de ba ye no ye de betoa so na maba homa ne so na so di bi aba betoa so de ama me mama shase wa ha Betrenard ni Ejen Kraku aka Papa J also ade nchia efri New Town and what they brain New Town here enkran tema New Town what they nkomo di free what they ba what you say 2024 about what they eniema papa and this wadi hunu papa na emum enyu obi a ono no ode abrabomu achiko ebre yen eni nsem kan ya asa akeke number 1 hashtag Dr. Bawumia or see vote Dr. Bawumia vote number 1 vote MPP it is possible Betrenard ne dia ono ede aba eno nasco enso di free fufu no ode aba na o kire se ye pa asumdie se egusu aye boaboa ye ho ye to aba ne ato awie enti Ghana for nyame ya adum a December ne de to so nson no monto aba emfama number 1 na asumdie emra enche kodi ama dapa o se ye frɛ no okunkom Sly the senior ono se Ghana yendia nation enti yentumi mfama obi se me so ahwe omampani akufu are nam Ghana ha monso mehwe ye so no hwe eni se egudi egu yi enti ba kwa ono so acha ye mbia mfa hwe mo bia monkoto aba mo obi obetumi aboa yen tie Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampon ono so de na ode aba wo kire se e wo se ebon pai de mo man Ghana o sanse se de ne me kopa wo mamu ni de ene man koyi ani obetumi abeje o man yi ono anso ne omampanin dada John Dramani Mahama o kire se ono na ebetumi abeje o man yi nchia enkoma chairman na Kwesi Augustus also a Shanti Regional NDC chairman 2 p.m. Asante Mampon yani Ura Samson Asaki Awingobet oye General Secretary and Executive Secretary Edema Importers and Exporters Association of Ghana ono krono assign National Chairman Edema People's National Convention PNC mi routing in kan FM Sinimachi Nabi yamfa nsinian to aso ha Blessed Sun 2 p.m. the na media to sway Bra Godwin or say I'm a blessing for my mother, father, siblings, friends, teachers, students, and Ghana to be precise. OSC or say may God change the poor mindset of our leaders of today in order to help Ghana be a better nation. God bless you, OSC.
ne dia o de ba ye eno no Bra Godwin and a day message we efi Rome Italy a day ebre yen hey mono ye bet was work yenim Nasco fufuo Amisco spelele kaswa ono so de ne de aba ma bi mi ya homa ntum na fe alongside me mfa no so mfa nka ho timpa che wutie yen na wo adwenkyire bi a wo de ka yen dwumadie no ho amayen ne a ebre na so ye ba mo ho 0201 944 485 and a 0554 820 910 Oluma bekasa Oluma anu si pe me fa o course no. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Repacho dini baby akase free. So, grab quite new or over. Grab quite me a poor call here. That's who you have that's the point you make out. You almost so. I'm saying, oh, I know the baby, one with Senna who can be said because my married on one time. Now, can you must say, MPP in this United? But I know correct that. Because I knew when you create for address. And we are creating almost 2 mama, echo 18 cities, for address inside of a 10 cities, a choir for 18 cities. You know, Prenibia, which in the Asna Mika said, obedient and send credit and say, you need to sign it here. And she at to buy and on the team, so as I say, a whole and a salute and a sample seat. A buy never quite fast. And you credit to a year, you ma 2016, I ever to have a money the density. If you see, I was really 18 hours and then who could you take down out in tobacco? That's not to answer. I end this address on my fertilizer free, free. And the river I bear one of your cuckoo fertilizer and what my. I think probably it's me for 2 and for the who could see a crowd going to Minto. Who live in Punawato. But only then a baco. But the name inside the Ukrainian use only a baco and you see a papa and people. Okay. Yate da say. Bra Kwame ono na dwenkyerɛ ɛno no mepacho nso wadwenkyerɛ ni bia na wafra ba numbers na yegu so a ye bomu no 0201 944 485 and 0554 820 910 o ma ho ye ha na wura mu a ye befa na afei onso so do de e de atoa so we say ye friend no Gabi Joe na Gabi Joe message odi aba no kire se pass book no a no mo de ye adwuma ne de na ehu hia papa sanse eboa ekura ma okai emfaso a ya na wo de makuafo no eboa wo pa e ba che odi ni be akase free the famous going taxi driver chairman pa chenti o ba na ho ya de nyame adomo na nso so radia yi bi la system government ayi ya wo ko and check it come on abo amukachi and then asipa onko so pojuma den next 4 years that ni you can say koko sem dia konfo ndo mu bia koko complain be ban am fuka complain oni ne bo shed ya uja o beti koko guni diem obi so te na wafa boto na sen ne ho wati anu abuba akogun eye ma no da ko ba bi odi akwa mu wa wakohwie no asa ba mu fufuro nti omo am koko omo ntete ni omo mani na ho omo tigu anso a omo mani na konfo wi apa akonfo wi akaka mso wo kan yeah that's papa all right messages really egu so ekinkan bi Gabi Joe de no na meguso yi e ba chodin be ka se free aje after me e se de kuya wa ba ma che aju so ma me ba chobo mi ma sa betu we ni mu na mo ka so sa wa shara kan silo ba chobo koko
okay na kwa so say won kuta enia wo fuye no no so mo do manesi ko ko so say obudu wa sa jumbo na sabe ko so mentimi hu mo wo ko bia ni emme ahoma no kura na mo bu o ko so bia sa ko ko de di ka ke na kwa no so wo ko bu ka fa ko santeman sa ko ko ai ba sa ya to so no say say situ me gamba gamba fa ko ko no be bia so mo na a bia no wo ko so say me ahoma no ye ni say sabe bia de ka ahoma na be ha dwin ye ma ne me bia be no ye butu etu fom na bia bia wo to say me ahoma no kura be bia no wo ko mo bu atu fom o mo say ti mo ko sa kwa no so be pa mo chawo because mo chop somebody obudu na say service I don't know mo tu me kwa me ko no ho dia o mo hwe yie Mr. Opa ka mo asama me da wa yate ye da